چمو چم بشریه کلک بردان دو گمی چمو چم بشریه کلک بردان دو گمی خود نده بابوده گردن دانه هوال دنا بابو خلاص هوال آلب كراس هوال بابو بر خلاص روز باش صباح بخير تماشاوان نجاوم بخيراتم بر اكرانين TRT كردية داوية هفته تر وتجي بموزيكا خوش بدن Emrullah Manaz me dest pekir her vaha bimüzik Ali Ekber Ergün u halik devrim keskinci disse me dest pekir hoş giren bejin iro disse mesar müjareke geleki baş u hoş bağıvın müjareme iro peş xıstina şahsiye ango kişisel gelişim ama bahsa ve müjarebkin evki her hafta unji karıcmere peyami xo bişinin pirseke ve hebe levrado mevanin mini heja قدر بلند لفيدرينا وندكارم برسي خو بفرسن اما جي برسي بدن حتى دستي موري جبر ويجي جي نمرامه 0506 657 5362 ببینیم روند کارش مره پیامی خو سلابی خو بشینن اما بگینیم بر دسته حسکرین و دناو برنامه آمده ما گفت ایرو می بحثا kişisel gelişim ango peşkısına ferdi şahsi bugün dizaro kade diye heyama bağlı bune de demezin anda de dev bavanda de ve em çabuk in kuam piçeki fede bedin zaro gen xoji rel bar zaro gen xoji vegin devem heji çe haber meyek biyek bahsavan bugün jiber ve geci ez bxiratine ke bedin mevani xo seri awel u paşeji me dest be mjara xo bugün jarek dispas muj bo müzisyenime denge sağbe deste sağbe dest pek xoşbu spas tikim jibo Emrullah Manaz Ali Ekber Ergün u halik devrim keskin embejin saata xoş maşe mevanemli heja iro mjarek xoş meser bağın bize bi xanime ke dest pe bikim helbet embejin rukan kılıç şevrmenda derunasiyet bxirati serçavari خير دتم gelek spas çavayı başı hine ki em tenas bikin hevidarım hunji başın az derunasım le şeredari de şolum kari deruni dikim az
ل یکم جاری هاتم لبر گلکی کل جانم راستی بجم ام باورن کلیجانات حتی چند دقیقه در باس إنشاءالله. ام اللي بروك صحبتك وك روج الله حدا انسان ده چنجم حوالی خو تاش تدخون وك بينا خو بدكن يا ايرو ام وساب كن ان شاء الله ای باشه سپاس دکم مالتا و درون ناسی پسپور بجدین چلیک دب خیراتی سرچاواتی از بار میدی هر کس تناست که ماموسته لو رام گلک جارا میوان اون گونه میوانی ما جبریم گوت اسپیشی بر خانم که دست بیک gelek spas dikim navxêrê de bin bîtînava gelek kêfxweş bûn hûn jî başin inşallah امشي باشن سپاس دکن موضوعانی آوت کن همیم که خوشتر gelek دبن spas dikim İnşallah İrome agahiyem baş u bifede bedine millet yemeji le gelo me İro çabaq na bername ya mede çheye emin serve naji bisekin on ve temaşa bikin emcil bir sohbet axo berdevam پێشخستنا کێسایەتی ji bo mirov potansiyela xwe ya şexsî zêde bike û jiyana xwe baweyeke rêk û pêrêve bibe pêvajoyeke girîng e. Girîngiya pêşxistina kesayetî ji ku tê û mirov wê mayînde bike. Pêşxistina kesayetî kêrê çi tê û tesîreke çawa li jiyana mirovan dike. Rê û rêbazên pêşxistina kesayetî çi ne? Xwe bi xwe pêşxistina kesayetî mümkün e anna. Pêşxistina kesayetî ji bo zarok û mezinan cuda ye anna. Tenê bi xwendina pirtûkan kesek dikare xwe pêş bibe. Di demên dawî da çima pirtûkên pêşxistina kesayetî zêde bûne? Di jiyana kar da pêşxistina kesayetî çi qasî bikêrtê? Kesên li ser pêşxistina xwe dixebitin, bêtir kêfxweşin anna. Kurs an jî navendên pêşxistina kesayetî jaliyê pisporan ve tê pêşniyazkirin. Bersiva van pirsan û agahiyên hin zêdetir, bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pisportên serekrana we. بله می برسه و وام پرسان همیان جمع مستعمه بپرسن دیگه اول امی بحثا پیناسی آوی بکن پیناسی آوی چه ایدیم هر دری وینا دبیسن سر مدیا جواکی لجم حوالی خو تدی چه جم کسی که دبیجن یا جبوس خو پیش بخم از فلان تشتی دکم دیگه اف چیه اف کیشسال gelişim ango پیش خستنا شخصی فردی چی ام سر و بسکنن پیناسی آوی امراست زانبن دوی کی جانته ده به و چی ته نبی باشجی ام هرگلیه و هین ببین جبر وکجی زیب ما مستعمه وجدین چلیک دست بکن ما مست ام هر جی ادوی بیسم یعنی تدی چه کدرش خو درت که پیشیامه وک سکتور که جمت کارم بجین درت که پیشیامه پیش خستنا شخصی فردی انگو کسایتی ام تکارن چاو پیناسه بکن امکانın tiştekî wenî bêjin zarokatiyê de pêşxistina şexsî em dest pê dike heya jiyana me re xelas dibû me re dimre berdewam dike ji me re bimre jî xelas dibe ji ber vê aliyê de eger ku mirov aliyê derûniyê de aliyê akademiyê de û aliyê jiyana xwe de xwe bextewar bike xwe pêş ve bixe her çand û huner re xwe eleqedar bike û perwerdayiyek bide hem feyda xwe bibîne hem feyda bide civakê yan jî bide malbata xwe ser va mijarana tev de faaliyetê xwe kirin faaliyetê xwe hemû yana emkanı bibêjin ev pêşxistina şahsî yan jî pêşxistina kesayetî emkanı bibêje ji xwe قسمê wan ne yek qismê wan emkanı bibêje 5 6 10 wenî derbas dibe hem akademiyê heye hem psikolojiyê heye hem aliyê derûniyê heye hem şewermendiyê heye hem çand û huner heye her tiştê vana tev de emkanın bibêje pêşveçûna şexsî tiştekî wenî emkanın bêje yani pênasî avê mesela bejin îro ez bûme doktorek ew nayê mane ku pêş xistina min şexsî تر دکی آنچینان که سمتر مسابقه. تشتکی ونی ام ببیجن وک ام ببیجن جیانا مره چا مره جیانا خود بختوار به فایده به ونی بختواری دوام که و هر تم خوب پیش و بخم فعالیت تفدی. مثلا ام ببیجم میرو ماتماتیک از علمیم. تمام ماتماتیک علمی اما اف ماتماتیک جتر چه فایده ده تپیش و ده چه یعنی تو ناره تو فایده malbata xurt fayda dedi yan jî civaket fayda dedi yan tu fayda bi xurt wîne nabe ya tu xut tatmin dike yan jî nake ev mühim en giring ev yani em bibêje ez çûme sporeke ev spor çi aliyê me de ez dibêjim ki aliyê tenduristiyê de ez baş dibim ez xwe pêş vediçim hem ji bo laşê me hem ji bo derûniyê me ez fayda wî dibînim eger ku ez dibêjim ez fayda wî dibînim û me pêş ve dibe ez kanı bêje ki ev pêşveçûna şexsî
tiştekî wenî yani nek em bibêje heyamekî yek heyam ya du heyam sê heyam wenînin yek tiştekî genel û tiştekî têr û tujê û zêdeyî hema em temel em kanin eger ku jiyan berdewam bike di jiyanê de mera xwe bextewar bike faaliyetên xwe bextewar bike xwe pêş vediçe vana tev de ew faaliyetê pêşveçûna şexsî ye. Yani tabii vak got dawya ve tinelê destpêka zarokatiyê Zarokatî deyî bele. Aliyê wê mezin ajî ez barim girîngtir e ji ber vê jî zêberê xwe bi me roken Bele. xanim em jî roken xanim bipirsin. Helbet mamosteyê me behsa destpêka zarokatiyê bike yan jî heyama balîq bûne lê bêtir em mezin ez dibêm li ser em disekinin. Mesela em têne emrekê em bêya wekû em piçekî kêmasî me re hene em berê xwe dine van tişta li gor we di mezina de pêşxistina şexsî çawa ye yan jî çawa dest pê dike çi dibe heta ku em hewceyiya me bi vê çê dibe hûn dikarin nek bahs bikin. بله پشوچونا مزنترین آرمانچ او رزداریا خو زده کرنه بس باشی خو ناس کرنه به مزن را پشوچوینا شخصی لسروی آرمانچ او ام سروی دشغل بس ام دبیجن خو ناس بگه ام دبیجن انسان جی پارچه خزاییه یعنی خزایی ده چه وهیه روشه ده nav roji de çıtıbe paran dibare Dav derdi keve. evet şef çedibe roş çedibe. Disa çıtıbe roş şef. Sistem dihere. İnsan jî eğer ki parçaya sistemiye sistem jî çavaya insanda. Em çar kaydeyi girinkeye dikarim bikin. Ev şiye xew, xarın, hareket û dilxweşî. Servî sistemê em şekin paşî çiye rezgariya xwe em qazancî zedekirinê dikarin bikin. Bi ser vî parça parça çar parça vedikin ve ser parçayı ve bunê dîsa çedikin. Yani mezin adı ji ber ku em kêmasiyê ke xwe re dibînin yani vegot kêfxweşiya me û çar qaydeyê wê hene vegot ne wisa yani divêm xewa me jî biperdal bê. Stres ez barim gelekî zêde tesîr elmet kene wisa. Rêveberiye stresi gelekî mühim e. Ez got çar qayde heye ve çar qayde navî dîsa parça parça ve dibe. Mesela rêveberiye stresi gavaçiye dilxweşî got ji bo vê gerek lazım. Mesela xarın çaba mühim e. Xev çaba mühim e. Nefesî hildan jî yani bîhnî hildan jî ew qez ji bo tenduristiya me gelekî mühim e. Nav hereketî jî egzersîzê bîhnî jî heye, egzersîzê laşî jî heye. Ew gelekî bela dibe. Ji bo wî çar parça giring behsa wî kir sifte. Baş e. Baş mamoste helbet em hem mezina hem zaroka baxivin lê çend salî de ev dest pê bike başî yani tedî em dê û bav em ser zaroka pir disekinin hin cara em zêde disekinin zarok aciz jî dibin em dixwazin zarok me bêtir pêş bikevin lê hin cara em wê kesayet ava ji bîr dikin. Yani em ji bîr dikin ku ew jî kesayetekin, ew jî şexsekin, em biryarê xwe dibêjin, qararê xwe dibêjin, em dibê bila wek me bin, bitij bin me. Dûr de kêmasî di şexsiyetê de kesayetê de jî çê dibe. Zarok wê demê çawa wê pêş kevin. Em dê û bav piçek ji ware jî dibine engel. Di zaroka de em bêjin çend salî pêve. Êdî em zanibin ew ê biryarê xwe bidin, qararê xwe bidin, her tiştê û dikarin bikin. Bernameyê berê de jî belkî hat bîrava her tim em dibêje ara 0 û 6 salî pir tiştekî giring e hemek pir giring e. Çima giring e ser vira de dê û bav tesîrî zaroka pir dikin. û kesayetiyê wan kanin xarab bi yan jî travma ser wan de çê dibe yan jî pir kontrol dikin yan jî pir serbest berdidin. Çawa wenî dibe zarok jî dibêje gelo ez gorî qafê xwe hereket bikim yan jî baweriya me heyî tuneyî pir mejiyê wan tevlihev dikevin. Derûniyê wan xera dibe, tenduristiyê wan xera dibe, cana xwarin û vexwarina wan xera dibe. Hûnê bêjin yani ev çima wenî çê dibe yani dê û bav digirin dibêjin kay zarokê min makîneyî yan jî wek legoyî yan jî wek hevîrekê em kanin her şeklî bidin zarokê xwe. Çaxa wenî dibe zarok jî dibêje gelo îrada min tuneyî, biryarê min tuneyî, gelo kesayetiyê min tuneyî, jiyana min tuneyî. Yani bi xwe bawerî namîne. Xwe bawerî namîne. Çaxa xwe bawerî namîne wê çaxê jî mesela mezin dibe dikeve dema baliqbûnê yan jî di zewîcê ev veya wenî berdewam dike. Ji ber vê aliyê de ara 0 û 6 salî her tim tesîrî her çişî dike. Tesîrî zewacê dike, tesîrî jiyanê dike,
tesiri peşveçuna şahsi dike her tiştî dike. İca em ser aliye peşveçuna şahsi müjareme Serviya ez kan tiştekî wenî bibêjim. Pêşiyê de dêw bav gerek zarokê xwe pir nas bikin. Gelo daxwaziyên zarokê min çi? Ez kanim çi bidim zarokê xwe? Ne tişta zêde bidim, ne kêm bidim. Daxwaziyê zarokê min çi? Ez gorî wiya ara ortaya bimînim û gorî wiya daxwaziyê bidim. Ev yek. Andu da em kan tiştekî wenî bêje gelo kabiliyetên zarokê me ser çi heye? Şarezayiyê zarokê min ser çi heye? Ez kanim gorî wiya bişinim kursê yan jî perwerdeyiyek bidimêm yan jî bişinim kursên taybetî, kursên şaredarî yan jî ê fermî fer nake. Ez kanim bim ki. Yan jî ji ber vê aliyê de kêmasiya min heye tuneyî van pirsana gerek zêdetir ji xwe bipirsin û çawa xwe pirsî şûn de ji xwe zaroka bira xwe naskirin bide. Bira zarok jî xwe nas bike. Bira gorî wiya derfet bidin zarokê xwe. Çawa ku derfet dan zarokê xwe zarok dibêje ki ez biqîmetim belê ji bo derûniyê min, ji bo şexsiyetê min, ji bo kesayetiyê min, malbatê min ji min tişta dike ez jî van tişta vala nehêlim. Taba wan bira belesebe nerim. Îja ji ber vê aliyê de zarok dibêje belê ez van biryarana bigirim, ez herim vê kursê mesela kursên spîporê yan jî satranç yan jî ez herim şanoyê yan jî ez herim wêneyên kursên wêne yan jî ez aliyê perwerdehiyê de akademiyê de ez tiştê baş bikim. Çawa ku van pirsana hat zarok re zarok dibêje belê ez vay aliyê derûniyê de ez baş diçim. Dê bavê min hinda min piştgirî didin me, alîkarî didin me, ez tenê ninim. û dibe ez tenê ninim wê çaxê hin şexsiyetek baş çê dibe, hem jî kesayetiyek baş derdikeve ortaya, hem jî zarok jiyanek baş dike pêşiya xwe, biryarên baş dike pêşiya xwe, ev biryarê baş di zarokatiyê daye jiyana xwe berdewam dike, heya sona jiyanê jî ev tesîrî dewam dike. Ji ber vê aliyê de pêşveçûna şexsî di zarokatiyê de pir tiştekî giring e. Hema malbat gerek zêdetir kontrol nekin, gerek zêdetir zaroka wek lego yan jî wek puzzle nebînin, wan nas bikin, rêber wan xin û bu hezkirinê û bu xweşkiyê rêber wan xin. Lê dîsa jî mamoste em dikarin wisa bijîn yani çend salî pê em dedî piranî wextê em dibêjin kişisel gelişim yan jî em bêjin pêşxistina şexsî hin kes dibêjin kitap bixwîne nizanim here kursekê yani gelo em entelektûelî û wêna tevlî hev dikin. Yani hinekî karin rabin ji ber wê min got zarokatiyê de em çend salî pê ve rê nîşanî wa bidin. Belê. Ji xwe zarokatiyê de nêzîkî 6 salî wan da dest pê dikin. Baliqbûnê de berdewam dike. Çawa ku însan mezin bû has 20 salî şûn de wê çaxê tam mere zanin biryarên baş din aliyê pêşveçûnê şexsiyê de. Ama ê zarokatiyê de em kanin bibêjin mesela dişînin kursên satranç, dişînin mesela avcanî, dişînin kursên wêne. Çawa çû baliqbûnê derin lîse zarok wê çaxê aliyê akademiyê de hin zêdetir ser disekin, ser zaroka disekin. Çaxa mezin bû îja dibêjin ki ez herim kursên tekelî çawayê mesela. Kursên tekelî çawayê ê teknolojiyê çawayê ê axaftinê çawayê mesela. Ne var? Bine çi bû her dem guherî. Rast e. Ji ber vê aliyê de em kanin wenî bêjî. Îja wek we negot mesela aliyê entelektûelê jî, agahiyê entelektûelê jî û agahiyê rojê de jî tevlihev dikevin. Dibêjin gero ev jî pêşveçûna pêşxistina şexsî yan ne şexsî ne şexsî pir lihev dikevin. Yani me got çi çawa ku bername me dest pê kir me got ê şexsî gerek bi feyda bi xwe bibînim, feyda bide jiyana xwe û bide civakê û bide malbata xwe ne warin. Ana însanek bûyî doktor em bibêjin, bûyî bijîşkyanî doktor, feyda nade dora xwe, derdora xwe, nade bavê xwe, dê xwe, hew ji xwe xwendî, hew gotî em bibêjin li vir pirtûkekê vê pirtûka min xwendiyê laşê me re çawayî, tenduristiyê me re çawayî, derman çawa dinivîse vesaire tiştê wenî. Hatta feyda te ji xwe tamam dî aliyê aborî de te Yani dî wek rast. îş te dî tu wekî Wê kar. xebatê. Vana tevlihev dikevin zêtir. Ev ne pêşveçûna şexsî. Pêşveçûna şexsî gerek feyda hebe. Gerek jiyanek baş bi, gerek feyda bîne, civak gerek feyda bîne, xwe feyda bîne. Hevde pêş ve bixe her tim. Ne aliyê hew akademiyê. Mesela işte migo doktor mesela. Şur alemî dê bavê xwe de hin ara dê bavê xwe nakin, nageriwan. Feyda nade civakê, feyda nade xwe.
çu bu abori em bir 100 milyar 120 milyar para digre. Rast. Ev ne peş ve çuna şahsi ki. Ev jukları abori de Wekî xor hat. kariyerek, wekî abdûrî Kariyerek, wek vegot rast e. Her du bira tevlev nekeve arê de farkı gerek fayda büyünü, fayda bide civakê, fayda bide derdora xwe û malbata xwe. Ve çaxê em kane bibêje her tim aliyê çand û hunerê de, aliyê akademiyê de, aliyê her tiştê de hem fayda dibîne hem fayda de derdora xwe û em kane bibêje pêşveçûye. بله مامۆستا دەمێز بەری خۆ بدەمە هەم مەهنێکی بەحسا مەزنە هەنێکی بەحسا زارۆکا کرد لێ دیسە عالیە مەزنە بەکی و بێتر ژمارە بێژن چما و قاسی ژمارە گرنگە ینی ئەم جڤاک زارۆکاتیە دەم دەست پێ دەکەن مامۆستا دەبێژێت دەبێت ور دەست پێ بکەی گەلێک ماڵبات vêyekê pêktînin lê dîsejî em mezin dibin em kêfxweş nînin em her tiştî wisa birêşbînî dimeyzin wek karamsar em dimeyzînin li gor ve çima wisayî yani faktorên derdorê tesîr li me dikin yan na بله سفته به کنترل بنا هرسی دبه باشی سترس و جی وقت خو ربری نکارم بکن جبوی ام زود توره دبن ام لازمه وانا درست بکن چه بناوی همو پروگرام مش گفت سفته سیستم انسانی بلیه بله ما مستجی گو فایده خو سفته خو ناس بکی باشی خوب دی باشی فایده در دوره خوب دی مثلا مشکوت کنترل هرسی اگر که از کنترل هرسی خو دکارم دست خود بگیرم از چه دکم به فایده نینه یعنی نه ضرره فایده دبه چه باید دبه اخلاقنامن نرمال دبه اگر که هرس از باخفم از چه دبه خود ضرری دیدم جم خدا همو کس را ضرر دید. Yani derdora xwe jî zirarê dê. آری کار خود را ضرر دادم چون که آخافتن گلک تایبته میرو لسر سه تشته چه بویه گوشت هستی و حس نو آخافتن او دا حسه ما او حسه ام درست راستی بده جبوی سفته هنگوتن سترس جی هر شی همو ام سروی دشوله Yani ana az bağırım perskere kahri mezin a civake stresen olsa. Yani em gelek stresin, em gelek her tişti hem adı bijin em bigejin. Vaku teri menake vakti. Az ben perskere kamayı mezin evveci kontrola stres yani zaman yönetmiş belki skarbım bejim em vakti biginler. Vakt teri menake. Neyse ev. Vakt teri menake carna em vakt dahu çava program bikin nizanın disekinin دقیقه شما ایشه دکن جبوی هر تش تبله هفته به جبوی جی دیس استرس ده مثلا به کنترل هرسه ام دکارن ناو طرفی دچ دکن روز نویساندن دکرن جبو ایرو از چقاس هرس بوم بوچه هرس بوم بوچه اصا هیس کریاجی بوچه اصا اره ام دکارن لسروی خو ناس بکن سر هر سخو ام خو دکار ناس بکن بله ای باشه بدم من بحث استرس کر بلا تماشاوانی ماشي گلی کی استرس نبن سرس به ونه بجن روزا لحظه اون چما وصادکن اون سر تاشتی خونه belki به راحتی و به موزیک که خوش بدنگ امروز مناس ام خارنا خو و چای خو بخون و دمه ام استرس ما کمتر به کرم کنه موزیک که تعریف
شريريا دورن برين دارن برين كورن تيو برچي لوان چولا پیرو کالن جنورن پیرو کالن جنورن لوری 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 کامن سبرو آرا ماجینامن تد حالی لبر چاومن چاره نایه جدستمن لوری 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 کامن سبرو آرا ماجینامن تد حالی لبر چاومن چاره نایه جدستمن وکی دوان چاف سور کرن بنه پالم اریش کرن بهار تاری اورش کرن جان شیرین هفبار کرن جان شیرین هفبار کرن لوری 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 کامن سوارا ماجینامن تد حالی لبر چاومن چاره نایه جدستمن لوری 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 کامن سبرو آرا ماجینامن تد حالی لبر چاومن چاره نایه جدستمن ساعتات خوش دنگت صابه دنگت هر لدنیه دسته و صابه هم بیجن باشه موزیک که خوشبو هنگی بسا سری صبح جمره خوشات چند پیام از بردوام بکم جمره جی کنیای شیان دیه احمد شیخو شیان دیه گوتیه روش باش صبح بخیرم بخیراتن برنامه گوتیه ونجی بخیراتن استودیو یامه هلبت به پیامه و هم کیف خوشتر دبن ونجی پارچه که برنامه یامن لورا از گرک سپاس کم یکشی گوتیه مولانا دبیجه زاروکاتی خود ام حامن ده مزنایی خود ام هینی تشتاده بن راستل سروی گوتناوی ام جی دسکنه از اجماع مستی خوشی بپرسم دیس آراس بک شو آلمانیا شاندیه گوتی روز باش صبح بخیر به ام سپاس کن آراس بک و کی تماشاوانه که می هر دم جا آلمانیا ایره ام سلاوی خود دشین ام جی دیس جوای نیو جوانش مرگلک سلاو هاتنه سلاوی و سر جاوا هلبتی رو مگوت مجارما kişisel gelişim ango peşxisna şahsi ferdiyim tkarım bejin und tkarım ve müşaredeş mera pirsi xoji bişinin und bixwazim tiştekî hîn bibin yan jî tiştekî lê zêde bikin em kêm bêjin und mera bişinin ez ê jî mamosteyê me bipirsim ve demê em dewam bikin bi sohbeta xwe baş mamoste helbet me behsa zarokatiyê wan kir lê tenê ne zarokatiyê dest bar dikim êdî di seran serê jiyana me de çawa ve destpêkê de got heya mirinê jî ev berdewam dikin
Divem xwahîn bikin. Yani em dema lê dinêrin heyama balıqbûnê de insan pir hêrs dibe. Çawa rûkên xanim jî got kontrola hêrsî gelekî zehmet e. Wê dem em çawa rê bidine ciwanê xwe ez wisa bipirsim. Hem wek welat, hem wek malbat, hem wek mekteb, belkî îşê we hinekî girantir e dibe alî de. Zarokên heyama balıqbûnê, ciwanê heyama balıqbûnê her tiştî dixwazin bikin. Enerjiyeke zêde bu an re heye. Em rêyeke çawa nîşan wa bidin. Belê pêşiya tiştek wenî heyî. Yani du dema balıqbûnê de deruniyên gencan yani xortan diguherin û laşê wan jî diguherin, tenduristiyê wan diguherin. Ji ber vê aliyê de cana xwe nas nake. Karşî aynê dinerin dibêje gelo ev kî ezim yan ne ezim. Baweriya wan dikeve. Vana her tim derdora wan diguhere, hevalê wan, hevaltiya wan diguhere. Aliyê akademiyê de serkeftiyê wan diguhere. Yani zêtir baweriya wan cana qet namîne. Ji ber vê aliyê de malbat biraviya ji bîr neke wê demê dema balıqbûnê derbas dibe diherin. Ama tesîra mere yan jî tesîra derdorê, tesîra mektebê çî biraviya tu carî ji bîr nekin. Ev yek. Andu da emkanı divir de hereketek wenî bikin, pevra hereket bikin. Yani tu carî ne zarok tenêyî ne xort tenên ne jî malbat tenê yan jî mamosta tenê. Her tim tekiliyê xwe bira malbat bi mamosta re baş bikin. Axaftinê xwe baş bikin. Gelo ev zarokê me çer bûye di mektebê de dereca wî çawa ye, derûniyê wî çawa ye, dersê wî çawa ye, serkeftî bûyî yan jî nebûye, hevaltiyê xwe aliyê tekiliyê de çawa ye. Gerek vana her tim binêrin. û viyaz ji xwe li vir nakede aliyê perwerdeyiyê de jî mektebê de gerek her tim mamosteyê xorta mamosteyên civanan her tim rê berwan bikin. Em bibêje rojê 5 roja ara heftê de zarok derin mektebê perwerdeyiyek baş gerek bidin wan. Heftê mutlak suretle saetkê yan jî 2 saeta perwerdeyiya rêberî gerek bidin zaroka. Bidin genca. Ki ji bon bira pêşiya xwe bibînin. Çünkü cana pêşiya xwe nabînin, biryarên şaşî digirin û pêş ve naçin. Gerek vana de mesela mamoste, malbat her tim pevra hereket kin. û eger ku lê nerin rewşa wan ne baş e, tenduristiyê genca ne başin, yan jî em bibêje aliyê derûniyê de pir ne başin, hêrs dibe xwe intihar dikin, yan jî derman merman dibêje ez gerek bikartînim, tiştî wanî dibêje, yan jî tekiliyê wan ne baş bûye, aliyê akademiyê de ne baş bûye. Gerek divir de pîsporekî de piştgirî û alîkarî mutlak bigire. Ama pêşiyê de gerek malbat, zarokê xwe baş nas bikin, rêyek baş pêşvan bikin û zarokê xwe hes bikin, wan her tim qebûl kin, her tim hinda zarokê xwe bin. Ji bo kî bira valabûn divir çê nebe, çawa ku valabûn çêbû gencên herin mesela hevaltiyê din bikin, tekiliyê wan ne baş bi, axaftinê wan ne baş bi. Ez bir behnokek deynim, çima dixwazim vê bêjim. Mesela em her tim dibêjin ya malbat divê hej zarokê xwe bin heyl ser. Lêbelê ew malbat pêşî divê mamoste got ya. Mesela pêşî divê em jî hinekî hej xwe nebin. Yani wek şexsiyeta me, wek em bêjin pêşketina me, yani dayîk û bav. Li vir piçekî belkî barî dayîka girantir bê, bêhtir em dayîk bi zaroka re alaqdar. Bav piranî şevqê de çi nêwarî tên. Yani şu ev sabra wan nema ji zarokê de ödevê wan bile em bêjin çek. Me pêşî me got ya. Piçekî bêhtir divê em xwe bi pêş bixin. Ne ez dibêjim ya pevra hereket bikin. Ji bo çi pevra hereket bikin ana ev masa li vir yekim ez viya bigirim pişta xwe bibim nav barê me giran dibe. Em pevra gerek pê bigirin ji bo kî barê me sivik be. Ana malbat li wir, dê li wir, bav li wir, mamoste li wir, pîspor li wir, pîsporên kursa li wirin. Tevde çağı ku hareket kirin ve çağı preskrek çareser kirin hin rahat ev. Yani ev hani her tim ve minaki herkes dedi. Em dibêje bargan ama beri hin gram bu mesela 20 sal 30 sal beri bare diye bavê me hin gram bu. Çima ve çağı preskrek oni çine bu ana em dibêje preskrek hin zede be.
لورا ایدی جیان گوهری از بار بله. تکنولوژی زیاده بیه تمام بره کاری گندا ام بجن عرضه پالی تشتم مثلا گلکی زیاده بش خو انسان دوستا دو چون مالی رادزان او استرس از بارت کم زیاده چی نه بونه Ama zarok dise هنی peş تعب verdi yani. هبو يعني الانسان وك بدن دتعبي اما وك هش از بارنك وك انها اوقات انها عقلي ما دست تشتر باست بي قالوا زي قاربم خو خودي بكم قالوا زي تقصيد اخو بدم ذكري اخو بدم افهمج مرد بي ستريس هناك جد بيم بيش خو بيش بخن ازو صاد فكرم يعني جبر ود بيجم مثلا باري دايكا اجوب بيرسم كي جنكي ستريس ما جنا هر تمبراتشما مثلا ايرو محمد خبتن belki aklım da az bejim az her mali çeşi ve çekim dahi kamil mali babimil mali eva aklı da az bartım tişte kusatene tecvir der ki her kafeye krone minak yani yani tek kebe bine stres ama jinam çava breve biçek ama güncel ve magazin salajım persa yani hene ki ev de bejim ya işe mali terapi ezlama mavla da khapin ne amula na khapin ama sabejim de servem çıkarım bej هون گوتن از نکلور دشولم باشه بچم مالی از چی işi بکم دفکرم اوجی فرق نینی دو işi دیگه yani دو خبات دیگه yani işe mali evcik kare ne mesela هری کاره که yani kاره که بپره yani kıymet ayetine şu zilam da bejin makine derketiye cila düşüyor makine derketiye feraga düşüyor edi her tiş derketiye ve çi işi dikin de işe medisa cihayene elbette هي بس نام مالی دا ساده ne کاره که دیکن ل زاروک را مزدکن هنزانن لسروی ایشه که معلومه زاروک هي هجی جنک جی یا جی داک جی نام مالی دا معلومه که معلومه زاروکه خبرکاری مالیه جنکی yani jin temeli mali yani bejin ne jina merakhiye yani gelek rol heye serjine gelek yani ne tene ne duye gotun nizanım azabın yaji zavajın azabım eki zavaç be ne duhabe gelek rasta zavaç stresi hem dayike hem hanıma hem karkere hem iştike mesela rasta rol eve gelekin bele mesela ser işe jina le mera geleki pitre yani zedeye evji ve tişti çababık navmale navşigole gelek jiboye yani em karın çi bejim bila dayık çav ve stresi breve bebenen parve bikin mamostegot hevra hilden navmale da ege ki şugulekeye parve bikin mesela rojek zarok bikin rojek dayık u bav bikin rol model bibin parve bikin navmale da hevaltiye maleye mesela bench kesin bench hevaltiye mal Mesela parve dikarim bikin. Yani az bartkim nizanım bu neçe bejin servem jari mer piçek şaş fem dikin vaqti em de bejin alime bikin de mali ev de bejin qey alime firaga bişon em bena naxwazin aslında em dixwazin min heste me parve bikin wen zanibin em kar em westiyane yani belki bigotine ke xoş xwa em zaten ev karime yani bikin ne mesela yani devir de vaqti em de bejin ve kevi ilam na bejin wer az qarin çekim te firaga bişo piçek heste me parve bikin ne ev te vaqt mantıqa wa rasta düze yani şaşbununcu usaya Zalam da bejin jin malta tişteki nake eğer ki bejik parve bekin bejid bir na az fark naşum pakışnakim ez nekarim cilamışım o vakti jid bejin ev grange yani grane rasta juan rejik ev ali gava serviya be grane serjine ke be asayi normal şu ev işe ve az bartkim bejin xoca bejin her dujun hatın ete bitene imam masteli kaz bartkim te barsevi baş bilim Aliye zanist emre binarim. Ana aliye zanist meji pirek ve meji zlama ne vakavin. Rasta. Cudayi yani hevdu ne vakav naşoğulun. İcayı pirek ama sandı beje cortex dora meji mered hey. Ev cortex de çağ kutu de fikre est tupur de kav detaya. Ev detay em hazdikin hurgiliya. Ev detay icazet etir navbera pirek da him pray nav zlama purtuni. Mesela tujyer saval da kut bir teyro çıkriye açım iş hatım خلاص dersip efas ben pirek saval ki icad beje şu mavni krime çay xor me lahaf xist pevçum bu nizam viyadi frankist icad veya navbera malbat de jivani her tim bari pireka jizlama hin zetir hey ama bere mesela bari pişti hebu bari pişti hin zede bu em beje şu berpez em beje pez dot mesela
em bibêje yancı duçu zarok pir bû berê ana neveke bû. İja ana mesela aliyê mejiyê de zêtir pirsgirêk çê dibe. Stres çê dibe, pirsgirêk çê dibe, aliyê derûniyê de derûniyê nebaş çê dibe, travma çê dibe cana. Ji ber vê aliyê de gerek di navbera malbatê de yani zilam û pîrek qet ferq nake. Ferqa wan tune yî. Îro Xwedayê Teala eger ku ez hatim dunyê, pîrek jî hatiye dunyê, em we kevin. Heqê me heye, mafê me hene û ev mafên xwe gerek em me par veke. Jiyan wenî berdewam dike. Ana em dibêjin çi? Em dibêjin hevdû re zewîjî, hevjin dibêjin ne were? Belê. Perve, parve dibêjin. Jiyan yani zarokek- hevjîn rast. yani zarokek tenê nayê dunyê. Em pevretînin dunyê. Rast. Ji ber vê aliyê de pirsgirêkek me jî ême her dayê. Berpirsyariyê me jî ême her dayê. Her tim mirov gerek çareserkirin bike. Eger ku dê û bav pirsgirêkê xwe çareserkirin neke wê çayekane ji pîsporekî yan ji mezinê xwe mesela aqilekî bigire yan jî rêberiyek bigire wenî dibe. Ama pêşiyê de zilamê me ê çanda me de em kanin bibêje wek mamosteyê me jî got we jî got zêdetir destê xwe nadin xebatên malê, karên malê yan jî zaroka tiştê wenî nakin dibêjin de ez zilam im. Tu zilam hema tu mecbûr gerek tu jî bike. Çünkü ew zarok mi tenê nanî dunyê çawa ku zarok wenî dibêje zarok wenî dibîne ew ya mesela mînak digire ji xwe rol model digire ew de jî dikir jiyana xwe ji bo neke jiyana xwe rol model negire gerek mesela parvekirin jî alîkarî jî piştgirî jî her tim mere hem zarok re bibêje hem jî ji wan re rê bide rêber wan xwe û hem jî mere çawa ku jiyan parvekir wê çaxê jiyan ew ê hîn baş bibe wê çaxê jî pîrekan mere ew ji xwe re vêya bibêje belê ez bi qîmetim ez bi rêzdarim keyf xweş jî bine ev keyf xweş bi yani sibê de heta êvarî em bibêjî pîrek naşixule li malê de jina malê ji xwe li malê wer disekine televizyonê temaşe dike yan jî xebatê malê dike vesaire tiştê wenî dike çawa ku wenî bû dibin monoton yani pîrek Ve tenê wan çaxê- tiştanekin nes nana mesela bakış arokan xanım medit yani li we çawanêrî na ew yani em bibêje naşixul mesela li mala xwe de wê çaxê wenî ki jiyana monoton dibe yan jî em bibêje di şixul dereke xebata xwe çawa ku çû xebata xwe wê çaxê xebatê stresê tînin malê ji mesamêre xwe li hev dixin zarokê xwe li hev dixin pev diçin ji bo vana nebe her tim her tişt jiyan bira parve bikin her tim bira piştgirî bide hev de alîkarî bikin û jiyan wenî berdewam bikin jiyanê wenî têr û tijî bi û jiyanê wenî bê zehmet derbas bi ew ê hîn rahetî derbas bi. belê nem sarokan xanım ez bêjim em pîrek keyf xweş bin zilamê me jî keyf xweş bin em got stres ne tenî şexsiye nav malê jî stres heye mobbing çi ye nav şolê da stres be nav malê jî de mobbing heye gava got mamoste zilam dibêje pîreka xwe re tu tiştekî nekiriye ez dişuxulim ez ez peratînim tu çi îşî dikê yani Heme mînavê ew jî nav malê de stres derdikeve lazim ew wê jî reberî bike ew jî parvebûn de diçe. Yani îro mesela we bîstik berê we behsa nefesê kir ya terapiya nefesê Aha, birastî bîhne. niha hem medya civakî de hem li derdorê de dinêrê tabelaya da dinivîsê pisporê terapiya bêhnê nefesê yani ev na kêftê mesela taktikeke çawa ye teknîkeke çawa ye Belê. hûn karin hinek ser vê ji me re behs Belê em behsa hêrsî kir gava hêrs dibî gava tu zanî ez hêrsim çi dikî sê car nefesê posê xwe de hil bidî ew sê carê hil girtî bigirî şeş caran jî devê xwe da bidî mîna balonê yek do sê yek do sê Yani wek diyafram em dibêjin, erê yoksa- erê pozê de hildin devê de bidin gava bîhin jî çavaya ve ser bîhnê em dijîn gava xwarin çavaya çawa bêhnê tiştekî jî ez- jiyanê Erê, girîng e erê. newsa ew jî ji me re girîng e. yani bîhna rastî jî jiyanekî xweş e yani xweş digire Yani ji xwe ez bawer dikim dedî êdî hemû pispor vê dibêjin bêhna rast erê jiyana me gelek tişta rast dike tendurustiya me de gelek tiştan rast dike yani bi fikran jî rastî dike lazim e sifte adrenalin zede dibe radibe ev nefesê hildî bidî hîdî bidî yani ev lazim e hîdî bidî ne hildi bidî hildî hîdî bidî ev adrenalin zede dike Belê. yani
diçe xar. Yani Ne de çeşit? em bejin ev kem dibe hedi kem dibe Evet, kemtir dibe rasta. Peki ez wisa bejim anha ez bejim ez dixwazim xwe pêş bixwim heta ji me tê işte diçim kursê dixwînim ya jî ben taktika dikim lê derdora min hevalê min gelek reşbinî hene. Ez her tim diçim enerjiya min dadixin. Enerjiya min zêde ye ew enerjiya min dadixin. Mesela rewşên wisa da em çi bikin? Yani bi rastî hinek insan hene te çi jî dike her tim aliyê neyînî dibînin. Edi ew jî enerjiya te gelekî dadixin. Di rewşên wisa da û derdora me jî ê wisa pir zêde ne. Em karin çi bikin ji bo ku ev pêşxistina me paş vene çi? Vele eger ki em mecbur ninin wa hevalra yan jî derdora yan jî Malbat xısımra dibe, malbatra em dikarin dur bikevin. Eger ki nikarin dur Ne bikevin. mümkün de. Nav mesela o dedane em dikarin axaftina ve snori bigirin. Ez snor çavaya gava dibêjin ya. Bêjin na bikarin na bêjin. Gelek kes nikarin bejin na şer tiştire dibêjin. Erê tamam. Vele dibe. Çawa bixwaze tu çawa bifikir. Ev jî xwe Ev jî stresli piskirêke ne? Erê eger ki ez naxwasim tiştekî bikim ama seveta yan jî xatirata ez dikim ew çi bû dibin ji bo min stres dibe. Stres te jî dibe çi dibe hêrs dibe. Hêrs çi dibe jiyanekî naxweş dibe. Belê. Yani ev jî insana bêtir wek we got enerjiya wa dadixîne wisa. Ê baş e. Peki mamoste em bêjin me çawa behsa reşbiniyê kiriye em ê çawa ji wî halî xelas bin tedî herkes dibêje ya işte aboriya min ne baş bê ez nikarim xwe baş bikim yan işte zewaca min ne baş bê ez nikarim xwe baş bikim her tim em mihneyekê dibîn hênceta ji xwe re dibînin em ê çawa ji wî halî ku em hênceta dibînin em ê derkevin dûr bikevin wê reşbiniyê ji ser xwe bavêjin. Mirov gerek gotinê xwe axaftinê xwe her tim dîqet bike. Cana tişteyê di fezayê de mirov bi çavê xwe dibînin cana tişteyê mirov nabînin. Her tim dîn û gotin ya jî nêrin newekeve. Hûn her tim dibêjin her bernameyê de dibêjin yani dîtin û gotin newekeve. Newekeve rast. Yani tiştekî wenî heyî peyv û gotinê devê me re derket cana dibe kaderê me re Rast. me re nizanin. Dedî dibêje Ji ber vê aliyê de gotin heya hûn bêjin yani ne bêjin ew êsîre wê dema we got hûn êsîre gotina xwe ne. mesela aliyê derûniyê de cemlê binare aliyê bilîsel davranışçı terapî de em zêdetir pir dikartîne. Dibêjî ki gotinê xwe dîqet bike dikeve jiyana te tesîrî jiyana te dike ev jiyana te jî her tim berdewam dike tesîrî her tiştî dike. Ji ber vê aliyê de çawa ku pirsgirêkek çêbû wek got aliyê derûniyê de, aliyê aboriyê de, aliyê jiyanê de, xebatê de, saziyê de vesaire. Tiştê wenî de gerek gotin û axaftinê xwe dîqet bike peyamê çawa dişîne ji fezayê re ya dîqet bike derdora xwe dîqet bike. Bine cana mesela tu li malê rûdine pirsgirêkê te tuneyî ama tu dibêjî ki la serê min değişe ez nizanim ji bo çi serê min değişe. Çima heşter bibêjim tu 4 heb 5 heb hevalara tu axivî Telefonu axivî tu betilî. telefonê axivî wana pirsgirêkê xwe got pirsgirêkê zilamê xwe got pirsgirêkê zarokê xwe got wana ket bin hêşiyê te demek ku ket bin hêşiyê te te tu car ve ferq nekir. Te ve kir jiyana xwe tu hat malê te got ez çaya qehva xwe vexwim te lê nerê wana bû pirsgirêkê te tu qet ferq nake. Ji ber vê aliyê de gotinê xwe axaftinê xwe derdora xwe tekîliya xwe hevalê xwe dîqet bike. Ne hevcî tu her hinda pîsporekî yan jî herin hinda derûniya sekî yan jî her hinda zanistekî ne hevcî. Pir zêdetir ji xwe ara 15-20 sala de her tim her tişt dibe çawa pirsgirêk çêdibe dibêje em her pîspor ne hevcî pîspor e. Pêşiyê jiyana xwe gotinê xwe dîqet ke ku ew gotinê te dibe qedera te jî jiyana te berdewam dike ya jî berdewam nake tesîrî jiyana te dike. Yani em wê zemê karin bêjin li malê jî em dikarin vê îşî bikin. Yani em dikarin vê jî bêjin. Yani te got ya Belê. pispor her tim ne hewciye. Ne hevciye. Ya tu zêdetir mesela tu dibêje ez dikê xwe intihar bikim. Zirarê te dudu xwe, zirarê te dudu derdora xwe, zirarê xwe dudu zarokê xwe, hevalê xwe, hevaltiya xwe. Çawa ku tiştê wanî hebe biberê tu kanî here pîsporê. Ama çawa pirsgirêk çêbû her pirsgirêkê jî me her pîsporê tiştekî ne baş. Her tim tê pere xerc bike. Arî aboriyê de jî, arî tenduristiyê de jî ne baş e. Pêşiyê de xwe nas bike, gotinê xwe dîqet bike, hevalê xwe û tekîliyê xwe dîqet bike. û di xebata xwe de jî di malbata xwe jî derdora xwe de jî her tim ê enerjiyê xerab ji ter dişînin
جوان حواله خو دور بکوه اما دبیجن چه مثلا به ترکیه هی دبیجن تری لحفده بناره تری دبن وکف نواره راسته رشت بن نوار وقت کردیای زیادتر از ورگراوی ناکم یعنی وفهم کرم من بودشه مفهم که بر راسته ویالی جوانا دور بکوم و زیادتر جیانا خوب بناره مثلا پیشوچونا خوب بناره اف جیانا کمی من ایرو هی سبتونه نبلی روشا چوجی کسی مدی چه پیشوچونا خوب بناره تو کانه چه بده خو چه تو کانه فایده بیونه تو کانه فایده چه بده در دورا خو مالباتا خو دیو باو خو یانجی حوالتی خو لویا بناره از باورم چاکو جیان ونی بردوام بک و چاقه هیم بقیمت بو و هر تم چاکو سبزو مرو رابو و گوت تراپیا نفس ددیه او تراپیا نفس جو خود دین می اسلام ده هی چاکو سبزو تو رابو نمیش تکر تا پاجه وکر تا مثلا بینگرت بنا خو بردا جار که دو جارا سه جارا چهار جارا پنج جارا داوی تو عقل دک تو فکر دک تو بیجی که گلو ازبو چاتم دنیا ارمانجام چی از چا پیش به هرم تو چاقه و پرسانا بکر بده پیشی آخو و چاقه جیانا تا هم به کالیته به هم ای باش دوام به جانا وقت مگو مثلا پیرک پر دکوین دتایا انسان املی انسان بنار انسان پر زیاتر نکوین دتای حق زیاتر دتای تونی شکر بینا خو بگره شکر بکه تفکر بکه دورا خو بناره دتشتی خراب دور بکه نک جیانا خو و چه پیام دتا جیان و پیامی دقت که مالباتا خو دقت که و هر تم پیش و بچه پیشا خوب نره وقت عربه چاقه وسایت دوام کر هر تم مره پاش تا بنره مره قضا بکنه وره پیشا خوب نره هر تم پیشا خوب نره مروف که پیشا خوب نره به چاقه جیانه هیم بقلته به هیم خوش هیم باش در باس به پeki irade که چاوش بره لازمه جبر چیز وید بجم مثلا ایران بجم پیره کتل مالیم بجه زهرم kursa nefesi yani زهرم kursa خواب پیش ببم belki دورای حنك خبيكي باكي ام بيجن زلامه وينه له خسوا وينه له yani derdor faktör derdor ji pirzedeli bir ji ve irade ke sağlam nişan bidin ama mustem de bijine berdin yani nekji emkarım ve baskın yani emkanım basbıkın diverji mezun buna pireka pergringi mesela ara 06 06 sali ara mesela balık bunu yani 6 sali balık bunu per mühim malbat yani dev baf به تایبەتی زارۆکێ خو yani کیزێ خو چاو مەزن کری ورا پر مهمه اگر کو باوری دای زارۆکێ خو زارۆک yani کیزێ malbat mesela باوری دیه زیاتر اراده و اوی هیم باش به اوی هم بریارم باش بده ama اگر کو به ترس مەزن کری پر لێ خستندای پر zulüm کری و چاغه اوی باوری وان تونه به اوی اراده وان هین ضعیف به اوی هین زیاتر جیانا خو mesela armancak ne de peşya خو جبر وی علیه ده gerek mesela malbat her tüm qîzê xwe bi baş bi taybetî mezin ki bi qîmet mezin ki bi rêzdarî mezin bike ki çawa ku ew zewicî ew jî pêşveçûnek baş bi pêşiya xwe pêşveçûna şexsî baş derbas bi aliyê wî de û mesela çawa ku zilam tiştekî nebaş got yan jî zulüm kir yan jî tiştê nebaş kir wê çaxê bi îrada me heye ez kanim biryarek bidim jiyana me ev jiyana min e belê ام جیانک پارو دکه همه تونو کان جمر ظلمه بده و ونی نترسو هر کورسین تایبتی کورسین فرمی یانجی هر مثلا بک وگوت نفس تراپسی یانجی پیسپورا کی نترسه جبر به علی نه هر کس کاری با پیسپور کان هر یعنی امیرو پیسپورن جی ام پیسپور اگر کو ام پرسکریک دبینن جیانا مره به پرسکریکا بردوام دکه İnsan edince gerek jiyana wan pirskrek habe pirskrek berdam bike mesela ne ev jxu pirskrek li her derê heye di jiyane de her derê heye ama ev pirskrekana mirov çawa çareser kirin dike ev mühim ji ber vê aliyê de ez bawerim eger ku dê û bav zarokê xwe baş mezin ki wê çaxê ew zarokê em jî mezin bi bizewî îradak baş ew ê çêbe ew ê wê çaxê biryarên baş bide netirsi derdora xwe netirsi çanda xwe ew ê wê çaxê biryarên baş bide و پیشوچونا شخصی دی علی پیشوچونا شخصی دجی اوه هر تم جیانا خو به قیمت و خوش در باز کن yani همه به گریدای نو سارو کن خانم ایرو مثلا بهتر بحثا پیره کات کن لورا توندیال سر پیره کا زیاده تره دوان زلام اج دایک مزند کی ام تکارم به بجن yani پرسکریک عجبا جواب ده هي مش سفتگوت معلومه لمال ده پیره که جنه دایک جبوبه هون گوتن ام چطور هلدن
mesela ser interneti em dikarin videoya ki ser bihne, ser hareketi, ser o peşveçuyne. Eğer ki dikarin li nav maleda dernakevin, li ser interneti hem kes mobil yani telefonek heye. Rast. Dikarin bikin. Derdor gotin bir aman tiştekat. Eğer ki derdore me da 5 kes, neziktire 5 kes kiye, mezekin em minavine. Rasta. Eğer ki nine mina hev dibin. 5 kes gelek mühime. Yani penç kesin nezime em bejin Evet, zirek hevali ve- mezide em vakti xovan re der bastıkın. Eğer ki Em de zirek tecbin be. var. Nasıl? Evci biçek müjiye xo zoraki didin. Rasta. Yani tabii ki ne ki insanlı cem hevbe tesirli hevdi. Ki Evet. fikri hev. Şu insan eseri ve hev negri bağırnak mı cem hevdu ziyade ne karın biminin. İnsan ve kev hevdu dibinin bağırtıkım ne nasıl? Yani nezikleri yanji em gotin hatravi. Eğer ki bejin ki ez evci bikim çinine jibovi em dikarim mecburi navji diminin. Yani ligor mesela her timde bejin ya birek diçin yeki veki babi xwe benim perede zevcin. Zilam jî yeki veki ciya xwe benim perede zevcin. Ev jî tesiyek carna, evsa yani yani- dibêjin ev enerji bin hişeme de heye û em wisa dikişînin. Rast gelo. Yani kemasi çiye em diçin ev kemasiye tamam dikin. Yani mesela serviye. Kemasiya me çiye em kunas bikin, kemasiya me çiye ev ve bizamın ve servi bişğulun o yani alikariyek helbet servi. Yani peşem kemasiya xwezan bin hincara mesela dayke xwe ne dikin, babi xwe ne dikin, dîsa jî em wek wan dikin. Wek we got ew kemasî demek em nizanin çi ye. Kemasî di ku derê de em nizanin. Tişta em rexne dikin em dîsa bi xwe jî dikin. Yani Nefsa. potansiyel jî lazım e bizamın. Potansiyel me çiye, kemasiya me çiye. Mesela em çito zanin rengi çave me çavaya, kemasiya me jî çavaya em lazım e bizamın. Yani divir dest xwazim vê bêjim. Mesela got ya kemasî çi be em li wê digerin. Ji ber wê malbat yani tişta ji malbat ara bêjim wisa difikirim heye win pasporin eşaş bêjim win rast bikin. Em heskirine bidine zarokê xwe newsa. Ji ber vê yekê keçikê me belkî li ser internetê li kesên ku ji wan re tiştek xweş nivîsan diçin. Yani dibêjin ez ji te hez dikim tamam ew her tişt didê min. Tiştek ku saz bar dikim nîne ne? Van nûçeyê ne baş em dibîsin dilê dinêrê dibin vê van bûyerên wisa hemiyan de tiştek wisa derdikeve. Yan di nava malbatê de tundî heye, yan kemasî heye. Yani malbat carna zarokê xwe de ferqê çê dikin, hezkirinê nadin wa yan jî gelekî kontrol dikin. Ev jî pirsgirêkeke mezin e ez bawer dikim. Helikopter Evet. eve beyin, ev geleki ev servi baskı dide, yani jî ihmalkar em dibêjin, bes be habere zaroka xwe. Yani avna zedebûn yani kemasiye. Lazım e ew zede tijî bike, digere aha ew dibe, ev kemasiye me ev tijî dike, tamam. Tu jiyana min dibe. Jiyana wî ser ew kesî dikare çê dike. Yani ji ber vê rola malbata destpêkê de jî we got, Evet. mamoste Vecdîn Xweca jî got, yani gelekî giring e. Yani em malbat tamam rast e, em dibêjin bila mektebeke herî baş bê, îşekî gelekî baş bê, zewaceke gelekî baş bê, bira keça min cihê xweş bê, kurê min cihê xweş bê. Lê demam paş dinêrin ev bi xwe bingeha wê me şaş daniye. Ji xwe em bi hezkirin mezin bikin ew tişt ji ber xwe vetê nefsa. Yani ne tane heskirin jî ew gelekî çeşide. Yani lazım e heskirin pişkirtî. Piştgirî, bi xwe bawerî, Yani özgüven angon Ne, bêjin. yani lazım e heskirinî bide dayk û bav zarok xura. Yek jî pişkirtî. Yani wêje tu dikarî bikî. Eğer ki tu nikarî bikî ez cemte me ez alîkariyeta bikim. Yani ev bawarî hel bide. Zarok dayk û bavê xwe da. Aslında esertim vê dibêjim divê insan yani ji dê û bavê xwe yan jî ji ê nezî xwe zilamê xwe pîreka xwe insan netirse dema te tiştekir dibêje acî bavê xeyî de a dur de ez bawer dikim pirsgirêk heye nizam li ser vê hûnê çêbêjin mamoste. Yani tiştekî wenî heye ez kanim zêdetir pirdirêj nekim û kurtasî bibêjim. Tu çawa mezin bi tê wenî mezin bike te çi diyî te ê diyî te wiya bidin derdora xwe û xwe. Ê wenî bi. Eger ku zarokatiya xwe yan jî balıqbûnê de yan jî navbera malbata xwe tu çi bibîne baweriya te hebe jiyana te yê wenî berdewam bike. Te zarokatiyê de travma diyî tê ew travmayê xwe tesîrên zarokê xwe bike bidin zarokê xwe jî bidin mêrê xwe jî jina xwe jî vesaire bi derdora xwe. Ji ber vê aliyê de her tişt destpêka her tiştî hezkirinê
destpêka her çikî naskirin her tim bira dê û bav zarokê xwe nas bikin wan hez bikin wan qebûl bike û gorî empatiyê hereket bikin tu carî zarokê xwe tenê nehêlin wek mamosteyê me got mesela kêmasiya çi di jiyana te de heye tu dihre ew kêmasiya xwe tu dibêjî ez temam bikim carna baş dibe carna ne baş dibe ji ber vê aliyê ew jî wek kumarî ye ji bo ku tiştê wenî çê nebe tu carî kêmasî nehêle ama zêdetir tişta jî nede her tim tiştê orta hezkirin jî empatî jî tekilî jî orta ama bidin zaroka tu carî kêmasî nehêlin. Nefsa wê demê em bêjin kêmasiya me jî ji bawer müzîkeke. Em piçek zêde axivîn niha millet bêje êdî bete îro malbat çi gotin lê em tiştê rast dibêjin xwe neqeydînin zaroka xwe hez bikin. Kerem ke. Keçi kabin dara guze Tedbê were min bixwaze Dilê bavê te naxwaze Te nadin min tenadın Dilê bavê te naxwazin tenadın min tenadın tenadın min delala minî tenadın akber xamini tenadın şerin amini tenadın min tenadın min tenadın min delalamini tenadın akber xamini tenadın şerin amini tenadın min tenadın min Keçi kabin dara gülan Dilê min bu behra gülan Tu aşirî ez jî xwelan Tenadın min tenadın min Tu aşirî ez jî xwelan Tenadın min tenadın min tenadın min delalamini tenadın akber xamini tenadın şerin amini tenadın min tenadın min tenadın min delalamini enadın akber xamini tenadın
şirin amni tenadın men tenadın men ساعتا دا خوش دنگه تا هر لدنه به امر لا اما قصد سر پیش خستنه دشتغلن ما بیستک بری گفت کسی رش بینیم نخوازن تدریم میوانی من تدریم ام بجن تماشاوانی ما evin dar te ایشان از باور دک نه نه از باور کم دیو باوی دی کسی کش هف حز دکن ددن ایشالله و همیان بگینه هفدو امر الله سترانا تا ام بجاری بجن بلا عالی ارینی به Stran da olsa. نوسا او تاني سترانا متكرر نصابشن هي باشن باسا كيف خوشي دكن روكان خانم لگور و انسان دناوا ایش خود يعني بجن تدي ستريس ايش اريما باسا مال باتيكر هلبت نوا مالي لي ايش ستريس كمزنه و دوي بيناجي امبري و ببن جبروي يعني امري ام بجن دوي مخو پیش و ببن لورا ايش تشتكدنه دوي ويناجي بري و ببن جبو جيانا ما دوام بك جبو ايكونوميا ما ام كاربن دوام بكن ام دور da çi bikin em çaw xwe bi pêş ve bibin em her ser kompüterine em her tiştên cuda cuda dimeyzênin tiştên baş û nebaş em dibînin em karin riyeke çawa bimişin. بله ام چند ساعت دشولن چند ساعت دخون بله مایه او ساعتان جی ام لازمه پروگرام بکن یعنی دل خوشی خو یعنی هیچ وقت متونه 15 دقیقه لازمه ام جبو خو وگر یعنی وقتین وقتین اری یعنی یک ساعته اما ام هر روز سابقن هر روز یعنی مینا تلفن شارژ بکه خوش شارژ بکه خوشی şarj خوشی شارژ yani nava roje mesela em çi bikin em şiar bun em her ne iş û ve gerin mali di 24 saate me bila çawa derbas bibin. بله 24 ساعته ده یعنی چند ساعته دخوابی 24 ساعته 8 ساعته دخوابی 8 ساعت شو باشی 8 ساعته دشغلی 8 ساعت ما لمالی را 4 ساعت 4 ساعت جبو البروگرامی ما 2 ساعته لو 2 ساعته چک دکاری بکی اگر کی دخوازی egzersiz yani spor جبو لاشه خو دکاری بکی کی لازمه جی ام بکن تشتک جی ناکن meditasyon جی نکارن هیچ تشتکی ناکن نمیج یک egzersize یک spore ام وانا جی دکارم بکن yani جی مشکوت روزنویساندن قد دستمه تشتکی نای ام دکارن بنویسن yani جی چیز کن yani ev çizi başı renk bedin ev jî hedi hobi ektibe yani tiştam mesela girin em heşe xwe biçek mijûl bikin newsa wek bi hobiyekê bi tiştekî ji bo ku em her tim nav fikra û romana da nemînin newsa bele ne baş mamoste li gor we mesela bahsa gelek tiştan kir ya işte hobi nizanim ya jî em hinekî dî ser tiştek ku mejiyê me هناكي مشغول بكي مسابقة نقول مثلا إنسان هنا دبس تنك كتاب دخوينم وأزجلك باشم آگاهی من هنا براستی هناك إنسان جي آگاهی گلک باش بوان رهنا لين نكارم بدن دربه نكارم بدن در دوره يعني بياو جبو پیش خصنا كسایتی تنی خواندنا پرتوکان بس يعني ام تكارم ببيش نه بس İnsan خود بخو ماموستای زانه هبونك بیوپسیکو سوسیال yani امکانات تشتکی ونی بجه کماسی در که به او کماسی وقت زنجیره تبدأ تأثیری هفته دکم. جبر و عالیه ده از بجم سوید حتی ایواری من پیرتوک خواند هوا از پیرتوک دخونم پیش و دچم تشتکی ونی امده کانم ببیجه تکیلی هی جیان هی آقافتن هی پروردهی هی جبر و عالیه ده تجار کماسی دی جیانا مرده نامینه gerek hevdo her tim tamam bıkı. Ama peşiye de ev pevajiye tişteki ونی ki gerek mere hevdo naz bıkı. و gerek mere bibêjî gelo ez çimi çi kesim çi dikim û gerek her tim xwe rehne bikim û rehne şûn de gerek her tim lêkolîn bikim. Yani bê lêkolîn jî nabe. Gelo ez çimi ji min re çi lazim e? Mesela ez pirtûk naxînim. Ez ne mecbûrim pirtûkê bixwînim. Yan jî ji bo pêşveçûnê pirtûk ne lazim belkî ji bo ji min re. Ne were? Ez dixwazim axaftin, tekîlî, şano. Ez dixwazim mesela têkem nav civakê. Ne were? Tiştê wanî her tim cuda cuda ye. Ne wakevin. Ciyana mı ayrı, ciyanata da ayrı. Ne vakıfın? Yani ligor haskeriye mi, alana mı, nefsa işe ku am bikin. Böyle işe mi, zevaja mı, canaya azaba ayrı, zavacı ayrı, şuğurun ayrı, ne şuğurun ayrı. Ne vakıfın? Xwendekar ayrı, zanist ayrı. Ne vakıfın? Tuca vakıfın abi.
ama peşiye de xunaskin rexne bikin lêkolîn bikin biryarî bidin ama armancek bide peşiya xwe wek em bibêjin nav behrê de orta behrê de gemiyekê ev gemî eger ku nizanin dehere ku tu car mesela em kanin bibêjin bayek kanin ev gemiyê re alîkarî bike ya da piştgirî bide yan jî rê berxe tiştekî wenî tune yî Rast. gerek peşiye de ev gemî zanibe ku jiyana min çi ye ez derim ku ez çi dikim daxwaziya min daxwaziya civaka min çi heye ez kanim çi bigirim Yani armanç divê belî bê ne wisa bêjin. Almanç belli bi daxwaziya mere belli bi û vana her tim xwe tamam bike belki bi kêmasiye nabe ticarî û her tim wenî berdewam bike hîn zêdetir jiyana ew hîn baş bi bi kalîte derbas bi ez bawerim wenî bi hîn çêtir Belê. yani jî hew pirtûka bixwîne û hew xebat bike wele jiyan wenî berdewam nak yani Yoksa yani- çanda me jî cudayî yani hûzane Evet, çunu tiştekî hatin giring e. heye, insan serhev dediği için. Yani hin insana em dibin profesör, geleki başın Yani işi mesela xwede. mervanti jî lazım, Evet. tekîlî jî lazım, merezanı hüner jî lazım, çand jî lazım, vana her tim lazım, belki masiye nabe ki. Yani ez bawarım ev medyaya civakê jî êdî hiştin ku insan dekiliye anda jî kêm bimîne tamam em her tiştî Belê. dinêrin lê dekiliya me bi insana ra qutbû. Ji ber wê em tenêtî êdî bêtir hez dikin taamûliya me nemaye. Belê. Ev jî stresa me zêde dike em bêjin. Rast. Yan jî tekiliye me xerab dike. Niha ji ber vê jî wek sektöreke destpêkê de min gotiye mamoste. Gelek tiştên wisa zêde bûne wek ihtiyacî bir sektöreke wisa derketiye. Belê. Ser medyaya civakê tu dinivîse kişisel gelişim kursu gelek tiştên cuda derdikevin. rast. Gelo kîjan rasta em ê çawa bawer bikin yani dema me serî kesekê da ya da kursekê da li çi em meyzînin bila çi Vana- taybetî hebe. Vana şu bu iş sektörek, ev sektör jî insana dixapînin. Yani lise qadan dî dibêje ez kursên pêşveçûna şahsî didim. Gelo tu kursên pêşveçûna şahsî dida ama jiyana te çawa berdewam dike. Ne ev jî heye. Ez lêd nerim mesela jinekî 6 salî ya jî zilamekî 6 salî işte zarokê xwe berdayî mêrê xwe berdayî jiyana wî te lev ketî dibêjin ez kursê şahsî didim. Tu kursê şahsî te dim ha sê meha te kurs dî perwerdeyî dî tu bi vêya de çi dide. Pêşê de her tim alî derûnnasiyê de jî aliyê perwerdeyiyê de jî lisans gerek binerin. Her tim lisansê binerin. Dîploma vana ser çi xwendî perwerdeyî dîyî perwerdekarê yan jî çi yani. Ev ya mesela em bibêjî qadan dîyî hew nivîsandin û xwendin zane dere dibêje min kursê nizam çi vekirî. De bu Wenî ya nenerin. paspor ne wisa. Diploma binerin, pîsporiyê wan binerin, gero serçe mesela konferansek dayê, semînerek dayê, di ser dunyê de yan jî di Tirkiyeyê de makalek nivîsandî, nenivîsandî, yan jî ew makalê nivîsandiye, ew tiştê nivîsandî gelo em bibêje qebûl dibe yan jî nabe, wana binere çünkü jiyana me tiştekî wenî însanê xerab eger ku însanê ne pîspor bi tesîr bike wê çaxê bi rastî mere biryarê nebaş bigire çawa ku biryarê nebaş me bigire jî wê çaxê jiyana me nebaş bi aboriya me nebaş dibe. Mesela me got bûyî sektorek zêdetir sektorê bûyî sektorê aborî gerek ez li vir bankek dibêjim temaşevanê me û gudervanê me re bira lisans binerin gero ev kîjan mekteb xelas kiriye perwerdeyek çawa dî perwerdeyek çawa dide vana bira binerin bira derûnînas bi û pîsporê bi şewermendiyê yan jî em bibêje sosyalîzmet û pîsporê bi pîsporê sosyalîzmetê bi vana pir tiştê girîng e ji bo jiyana me re gorî wî hereket bikin gorî wî ji xwe alîkarî û piştgirî bigire yan jî jiyana wê ew ê nebaş bi ونی حرتم پرا خرج بکه علی آبوری دجی اوی نباش بیانی ونی بریاری نباش بگیرم Yani em her tişta hata peşyama bawer nekin û hema li payne çin em hinek tê kolîn bikin wisa. Hertim lisans binarım, diplomayı binarım. Ve dema tu herete bipirsek ha diplomata heye nîne wê janî me bikin. Na binarım, nav paşnav binarım. Di internette de her der derdikeve. Rasta êdî her Tekeve tiştê ekşi sözlü yanjı edin tiştedin YouTube'da vesaire Google'da her tişte hedi ne vak beri ki. Rasta êdî Bir tu saat beri bamne bugota az doktorek. Reketim ve bugota bawari bida ve bugota wala doktor ama ana ne wani. nas rasta Hazreti Google hayun zane. Rasta em ha her tiştî ji Google'ê dipirsin û ji internetê em dipirsin rasta. Mamoste me ew qas bahs kiriye em heme armanca me ji bo em kêfxweş bibin. Em diçin kursê bên terapiya bêne distînin yan jî terapiya hem mejiyê xwe dibêjin ya paqij bikin hişmendiya xwe. Xwe nas kirin. Lê bi rastî jî ev însanê ku wisa dikin jî êdîn kêfxweştir in gelo. Yani wî wisa difikirin ev bikêrtên yani.
که خوشبون رویتیه یعنی تراپی رویتیه و سر و چوینا ردا هر تشت که یعنی درد که و سر ریاوان جارنا که خوش دبن جارنا عاجز دبن جارنا یعنی خمداری دبه اما هر تشتی ناو جاندا گفتم گفت خزاییه چوا ناو روزه دا باران دبه تاو دبه باد دبه انسان جی حسوان دگوره یعنی جارنا که خوش دبه عاجز دبه یعنی بنا همو جیانا دا هیه لازمه ام وانا قبول کن اگر که ام دخوازن هر تم ام که خوشی بون تمامی نامه یعنی نامینه Yani em bejin keseki küçük va qursa em tikarim bejin dibe küçüğe jine be. Yani disse ev bi insan alaqay bi insan rehenusa. Yani beli yani çekirin tişteki mesela çünkü kijan kursi mesela çünkü durine durun cil durun beli yani destevidatte bas dilevida nay. Abeli bu çidike bu para kazanç dike beli dibe. Yani yek lazım armanç be. Armanca ser armancı eğer ki dikara bike her roş dike kazanç dike paşi keyif hoşi dibe. Yani rutin. Haka armanç kazanç kırna perabe dibeli armanç yani armançı biçiye. Ne be no semt yani ber armancı eğer ki hilde de ama keyif hoşiye. Yani ji ber çez vedi pirsim hin kes mesela dedi em diçin doktor jî yan jî kursak em dibêjin ki bila mawsa wek sîrbazek her tişt werî mere yan jî doktor li min binêre ilacek bide min hemin nexweşiyê min xelas bibin. Nefs bike. Mesela bêje tamam xelas. Yani nayê wê manî te çûyî qursek te xwe qeyd kir te her tiştî hîn bûyî o te bûyî entelektûel. Tiştek wisa ez bawer dikim nîne. Yani waxşi hilde de. Yani mesela birikmek hewceye hewceye te hinek wext bêre derbaskê te belkî pere xerç bike تشنا بخوينه تشنا تبكي تبلي اكتيفيتي ببينمسا بله افهم بهذا جريداينه يعني قوا دكي بله قالكي كيف خوشي دا ناكي اما هر وجدكي تشتكي فرق دكي خو فرق دكي او السروي دزوري تشتكي دين تشدكي يعني فرصاتك جدبه يعني جبر انسان دست بگیره چاو هر دوان جیگوت پیشی دوی خو ناسبکی و چه دخوازه نهیلن Nasıl? بتشكي بتشن أري. Ya dediğin ki sen de bir av insanı gama ve derdi ve antene bir bijime ki hoşturun. Belki cem her tişiş xordikin dert. أري أم دخازن هر تش يعني mükemmel. مكمل. Ev perskire kari mesela em de bijin em mükemmeliyetçi. Ev peyveke usa der. أوجي سترس. Yani her tişti ve hemen rast be. Rast be, düz be, yek be. Yani أوجي سترس دike. Rast be. Yani emji de betelin ekuen buan dedin kirinci ez barım de betelin nasıl yani jiber ve de em vek ölçülü yani be pivan bin yani em lazım kabul kır em kabul kın tiştek ne mükemmeldi be carna neziktire mükemmeldi be carna ne de be ama em hemu kabul kır yani ihtiyacıma çiye em ve nezekin ve servi eğer ki dikarın hilden devam بردم کن. بله راسته یعنی سری هر تشتی ام انسانن او دویم خواه ناس بکن ام آرمانجا خواه زانبن نوسا از چند پیاما بخوینم پاش دیسم بردوام بکن صحبت خواه مرحبا گوتیه جوره جمیردین از گلک سلاوان دشینم راسته دوی انسان هیج خواه بی پیشی دوباره مالبات دوباره جی جواک گوتیه راسته براسته جی دما انسان باش به مالبات باشه مالبات باش به البته جواک اما دولت اما جی باش تبه ام سپاس کن جی بو پیاما و ما بخونه نویسان دیه عثمان خناج مرشان دیه گلک سپاس که ماموسته عثمان خناجی هم لیستیک وانه هم شانوگره و دقن علامه جی دیرزه فیلم دجی دیسات دلیزه هم بیجن سلام بخوام جوار دشینه گوتیه پداگوژی جبو دیو باوانجی گلکی گرینگه سلام ورز گوتیه راسته براستی هم گلکی جی سر و مسئله سکنین ساعتا خوش سلاوت سرسرا سرچاوا Ayşe Arvaz Şandiye gotiye gelek slavan dişinim bari dayka gringe gotiye divel mali perverde dest bebike raste ma bahsa ve zikir joxaz bawardikim jiber ve keji helbet em her tim dibejin dive dedi car bere naha edine ulele bavu dayka keçine dişandın mektebi eftişteki şaşe levra dayka ke be perverde
دایک زانه و زاروک کی زانه مزن بکه و زاروک کی هشمندی مزن بکه اوجی بنگه ها جواک چه ببی یعنی هر تشت نکو تبی معنی که چاخو نشین مکتبی بشین مکتبی ببی کار نبی نه که کار بنگه ها جواکی دست بید کم تکار نوسابیجن جکاره بو که دیس سلابوریز گوتنه مروه خانم گوتیم سلابی خوش وردشینین جشرناخ سلابوریز فاطمه خانم شان دیم سپاس دکن مالا آواز سنک نابر بدم پیام لورا بگرک زیده پیاماتنا ماموسته از فنک دی بمجارمه بردوام بکم بگی ماموستم اوقاسی بحث کن ام زبیجم ایسال از چون کرسی من خواه باش گر از کیف خوشی بوم حیاتم جیانم گلی خوشه لی تاثیر به چقاسی دوام کی یعنی دوی هر از هرم کرسی یان سالا که دیوت işte خرابه به وقت بیشین یا تاثیر او ماینده یا نه ماینده یعنی او دو گهر گوریت چوی کیجان کرسی او کورس چند ماه بردوام دکه evet تاثیر او چه به دو گهر مثلا هنک کورس هنن ام بیج 4-5 سال بری از چوبم کورسن کامپیوتر اف کورس کامپیوتر چه بو جبویم ج پروردهیم باش بو جب عالی مکتبه آریه زاننگه هده باش بو اشهر علمیم هدی دخوازی من نما چه بو از ویاتکم جیانا خو خباتا خو ونی بردوام بکم اما از او 6 ماه بو خلاص بو چو از نکانم حیاسون عمر خو هرم کورسن کامپیوتر ها سر کامپیوتر پروگرام نه درکت یعنی تشتی نه درکت بره از دیسه بردوام بکم اما ویا حیاسون عمر تا کورسک بردوام ناک مروف هر تم کانن تک کورس جودا و گوری داخوازی وی چا کو مثلا پرسکریک نه درد کوي گوری پرسکریک وی گوری پرسکریک خو کانن هرم کورس نه مجبور بردوام بکن جانا 6 ماه جانا سال کی دوام دک تاثیر ویجی از باور اگر کو بفایده مرو به داخوازی خو به حس کرنا خو هر و چا تاثیر حیا سونا عمره ای بردوام بکن اما کو نخواستی نار به زوردایی چی دیو باv زوردایی یانجی خبات زوردایی çaku tuşte oni çebi tesiri hindik da bas düme seme salkı şunda ve tesiri xalas bıkı ama mirov gerek veya tujarcı bir neki armanca ku gerek bir de peşya ku bahs kirine her tuşte ku xabate tu bahs kirine bıkı her tam eve tesiri berdawam bıkı yiro mesela bir beje min kizkek per haskır avji cema haskır malbatek mi çebu işte zarok marok mi çebu ve çare çi berdawam bıkı ne var ama ku اگر من پر جای حز نکرد پرسکری که من چی بو ریزدایی من ندای او ریزدایی ندامه چرا بو مهفدو پفچینی مهفدو بردا تدی برداوام نکرد خلاص بو قط بو چو کرسی ونی نه جیانا مره ونی جیانا مره سر حس کرنی کرسی مره حز بک ای برداوام بک مره فایده بینه ای برداوام بک ها مثلا 6 ماه دای خلاص به تاثیری ای برداوام بک ونی yani Rukiye Hanım yani vakayın o satene bağlayan bejin tişteki kun bejin ajbir nakim yek hatjmire tişteku savgot menizan bu am çıkın qet vakayın o savun bu an rubrumane yani serçi سر مثل انسانک شویر بیجی هات جمع وقت درون ناس دبیجی از خود خوازم پیش ببینم لی چه نابه که ماسی دوره تشتی که سال جدا بیراو دمایم یعنی اون بمره پار بکن اولی اگر که تراموا هوا اگر که او تراموا خو تداوی نکه چو دبه یعنی دده زرکوی خورا دده در دور خورا دده در دور خورا دده در دور دیسا وی دده او دزوره تو نکاری ناوی دا درد کوی او وقتی دبه یعنی دل زمانوی دبجه از نخوازم جیانی که وسط بردوام کم دخوازم بگورم بس زمان وسط دبجه و دل نخوازم یعنی دیرنج yani em bejin zaman dil û hişeme divê biheve biryar yek bene wisa yani cuda cuda çênabî belkî îro em bêjin êkul me temaşe dikin belkî ji gundan me temaşe dikin belkî ji bajaran me temaşe dikin belkî niha li malê hin kes temaşe dikin qet derfetê wan tunene bigihîjine derûn nasan yan jî pisporan li malê mesela tavsiyene çawa karê bêjî bila li malê ji ku dest pêkin çawa bikin yani ji bo ku ew stresa wa ew em bêjin nebaşiya wa kêm bibe û heyata xwe bi nêrîneke dilê binêrin yani em çi tavsiye bikin ji wisa ku nihal me temaşe dikin bele li nav malê da gava şev dibe serê xwe didin çi dê bîrawan wana binivîsin
yani eğer ne kadar benevsin kayıt kın müziği kura kayıt kın paşa ve pers kın çuva insan xo naskirin yek persiyarek Yani ji bo xwe nas bike pirsek lazım. persek lazım persek lazım sırtavi paşi min got li internet ser internet dikarin ya jî şaradari bephere ew hizmeta dide ya jî nexweşxane belli lazım randevu bes dikeve Yani ew tenê besî wan e. yani ne ew tene besevan li nav malê da difikirim eğer ki malbat jî eğer ki nefreye ne pişkirtî dide yani jî nede Gelekî tune de, muhime nefse. ji bo vî difikirim çivêj Rast yani malbat mühime Tabii malbat mühime. Mamosta jî bipirsim. Helbet malbat mühime. Bi rastî jî yani niha zêdek nîne ez bawer dikim lê berê ev tiştê wisa me pir dibîstin yani malbat ne tiştin zarok yani keçik bi taybetî belkî lê kuruk jî ew wisa hene derkevin herin cem hevalê xwe vijarîçet bê di mal de dimînin wekî Rûken xanim got û pir jî diçin serva ve kontrol merkezî em bêjin li gor li malê însanekî wisa niha me got ya me temaşe dikin derfeta wan tune bê bila rêyeke çawa bimeşînê yani ji xwe em dixwazin ê ku niha me temaşekin bêtir fêde bikirin ya belkî fırsata herkesî nebe herî derfe ne tenê aboriyê belki ji derdorê naxwazin belki insan dibêjin ev diçe doktorên işte ne baş nizanim diçe psikolog demek ki dîne demek ki derûniyawî ne baş e yani ji bo van jî naxwazin herin gelek kes yani ev destpêkê de ji me got neheybe lê dîsa jî milletê me diştexile û naçin rêke çawa bimeşînin baş e yani derfetê herkesî ne wekeve wek li gund mesela malbat li gund jinik zarok vesaire vana giş li gund li gund mezin bûne şaredarî jî tuneyî bi rastî tuneyî wek 20 sal 30 sal berê cana derfet tuneyî yani derfetê herkesî ne wek hevin ji ber vê aliyê de cana me ser nivîsandin tuneyî mere vana qeyt bike yan jî însan her tiştî qey nekî jî dibe mirov her tiştî binivîse ew zêdetir cana tramvay jî dibe mesela qet hez nakim binivîsim Yani, her tim ez ew wisa dike here. difikirim tiştekî ez binivîsim paşê yek bibîne eva her tiştî ez her tim wisa difikirim mirov bîra bike baş e yan jî ji bîr neke baş e pirsek weyî dibe ama bijara me ne ser wê ez tiştekî wenî bêjim ama kurtasî li vir armanc yani xu bax ve yani tiştekî wenî heye îca ji ber vê aliyê de pir dirêj nekim yani gerek pêşiyê de malbat xwe nas bike gelo pirsgirêkê me li ku derket çer bû nav malbatê bû yan jî nav gund de bû yan jî bi zarokê me re derket ji çi re bû yan jî gorî zarokan bibêjim navbera malbatan min aradê û bavê me de pirsgirêkê yê çi heye viya yek û bi axaftinê her tim gerek sewal bike gero mesela ji mêrê xwe bişêwirîne ya jina xwe bişêwirîne gero pirsgirêkê me li ku heye em çima hevdû gudarî nake yan jî çanda me weyî ya ne wenî veya andu da ansisiya jî veya tucar yani temaşevanê me biraz bîr nekim me jî vala her tim her tiştî dînî bîra xwe kana her tiştî bike ji ber vê aliyê de gerek her tim mejiyê xwe însan mijûl bike çawa mijûl bike li gund ê bi çi mijûl bike ê bi dara mijûl bike ê bi derdora xwe mijûl bike ê bi hevaltiyê xwe mijûl bike ew her ber heywana mesela mejiyê xwe mijûl bike ne were mere cana derdora xwe dinere li dunyayê dinere li kainatê li fezayê dinere mere wê çaxê jî çak û sibêz û şefaq de mere rabe wê çaxê ew jî ji me re dibe terapî terapî her tim mere rûniştî pîspor li û ji me pirsa dipirsi vesaire ne wenîye yan jî ne şaredarî dayî mere yan jî ne pîsporek dayî me ne tiştekî wenî terapî dora mere mirov feyde çi dibîne mirov çawa bîna xwe dide bîna xwe digire ew yani bira hevdû nas bike malbata xwe nas bike zêdetir mejiyê xwe tiştê bi fayde em mijûl bike mesela cana dehre da heywana ber heywana mesela ji xwe wenî feyde dibîne ew wenî feyde dibîne kêfê distîne ana tu nikan jê bibêjî ki herin tu gerek her mecbûr pîsporekî alîkarî bigirî ya jî derfetê belkî tu nebe mere vê aliyê dinere û gerek her tim xwe nas bike derdora xwe nas bike û tekîlî pir baş e yani însan eger ku ça tenê bi wê çaxê zanî ki jiyan tenê yê ew ê tenê bimire wê çaxê ew depresyonek mezin e travmayek mezin e her tim
اگر بمیره خونو کام تکیلی بکه به دردورا خو به هوای خو به خوشکا خو برای خو کانه تکیلی خو باش بکه آخفتنا خو باش بکه اوجی تراپیه که مزنه بله راستن دردورا خو بنره دارا بنره دارستانا بنره اوجی تراپیه که جانا سبیجو راب بینا خو بگره بینا خو بده نمیش بکه گلو تفکر بکه شکر بکه واناجی تراپیه که مزنه تراپی هر تم نویساندنه که نج پیسپورا کی بپرسه یا نپرسه نه جانا درفتونه اگر که درفتونه باوریت هب برا وانا بکه هم هاتم پیشیه ده خناس بکه دورا خناس بکه پرسکریک دو کده ویا ببینه گور ویا مجیه خو مجول بکه و چیشته به فایده مجیه خو مجول بکه جانا من مثلا دهر به آخر مجول دبه راسته تو دهر مثلا دارک دچینه و چاهت دبینه و دبه تراپی یک باش yani tişte kuma baştı ki ev mera bir baştı. terapi ne olsam اوجی دبه تراپی مره او یعنی یا مره پر Evet. detaycı پر detaya پر ne benheşiyor خو Cana Bunu hencere ne basit? olsa Cana tiştek bir hesani basit bir fikir. yani. Evet tiştek basit. Baş öyle mi terapiye ki müzik ecmere ci lazım az bağırım. Lazım. Ma bahsa kat terapiye müzik ne ki Öyle. öyle lazım. Baş mala Emrullah ava ve ecmere müzik ek hoş peşiz var. Yare delale bu kabarane بس خوب خملینه به رنگ باره یاره دلاله بو کابارانه بس خوب خملینه به رنگ باره بس خوب خملینه به رنگ تابه Cımatına keni, cımatına peyvi, ole ve valaye, disa sarmayı. Cımatına keni, cımatına peyvi, ole ve valaye, vekmin matmayı. Yare delane bu kabarane بس خوب خملینه به رنگ بهاره یاره دلاله بو کابارانه بس خوب خملینه به رنگ بهاره بس خوب خملینه به رنگ تابه Çavatet binim dvijiyana tari ya ez xem bardibim ez birin dardibim Çavatet binim dvijiyana tari ya ez xem bardibim ez dinu hardibim ya
yare delale bu kabarane bes khub khamline berenge bare yare delale bu kabarane bes khub khamline berenge bare bes khub khamline berenge tave دست ساق دنگه و هر لدنه به انشالله تراپیه که باش بوم سپاس کنج بوه مالا و آوا جو شاقی جمره سلاف هاتنه سر سرا سر چاوا گوتیش جزیره بوتا مثلا و ریز جوره سر سرا سر چاوا هم جو شاقیره هم جو جزیره بوتان رز گلک سلاوا دشینم جبو تماشوانه می هیجا باشه رو کن خانم بده ما پر بحثا گلک تشتان کرد بلا تبلیه هفنه بامتکارم بکن 5-5 yani چند 5 apekte kişisel gelişim anguk peşkastına ya şahsi yani aferdi çend bölüm apekte. چند bölümü. Yani emtkarın tişteki ulo beş. Bale sırte armanç. Jibo armanca xu nav jiyana da armanç dixwazi çibiki jibo vil lazım peşveçuyn. Yek evvel paşi dixwazi axaftineki başların jibo vi peşveçuyn lazım. Yani peşveçuyn vakta reberiye. Stresa reberiye. Kontrola herse. Jibovi peşveçün her deme ve her paye geleki fayda. Veli tefikirim. Jibovi Beşan embejin. usabejim yani çi bakın zahnem. Yani tıkare beji tabii çi bikin. Mesela beşa peşi de got armanç. Ne mesela? Em peşi zanibin em çi duhaz. Armanca xo beli bikin, diyar bikin. Tamam mı armanca xo diyar kir. Minak ez duhazım iro kari xo de baş bim ne mesela? Armanca min ez kurdiye ke başim bibim. Yani peşkeşvaniye ke başim bibim. Peki jibo ve nadı ves çi bikin. Gava ke çavaz bavejim. Cesarete ke çava diye mire çi bi. Ez buxa bavarım yanna. نفسه يعني beş دفيم وينا ديار بك نفسه أري مرحلة بيجن tabi dina ve de demam armanca xo diyar kir ve de mele pay hev gavtin nefse mamusta Bene. Davye jxu peşiye de armanc peşiye de naskırın. U armanc u guharandın u biryar. Bana oni kısım berdavamdı ki Aliye ve go çem 5 zede yani ne çare ne penc. Aliye deruniye de heyi tekliye de heyi peşveçun peşve kıstına şahsi deruniye tekliye Aliye akademiye Aliye çand Aliye hüner Aliye haftine Aliye her tişt heyi Aliye şanoye şanogeriye yani divir de daxwaziyam çi gori wiye peşveçtuna şahsi jimir lazım. Jber ve Aliye de imkanı mesela bejin cana 5, cana 10, cana 15 gori daxwaziye insan û mirova dugar. Ama peşiye de gerek mirov naskirin bide xu, armancak bide peşiya xu, biryarek bide jiyana xu bugarin. Ev kısmı van ev yani. Yani dema dest peki de ev her çare sereke. Dest peki de ev ya şunda jxu rahat yani rahat derbastı bu. Gori ya dar kursan taybeti fermi en devleti farnake gori ya rek berxuddu. Yani her tişçi ne kursa nefse per lisan kursa sakini nezbavarım belki hnek temaşavane me beje. Yani illa da bir kurs lazım. Yani tane ezbartkum ev nahuci mesela hnek kalik yeme bavi mezu sadece mezine me geleki zanene yani reke usa şan medikin yani ev ne çuna kursa nefse tecrübe ezbartkum lazım. Ezgori vakta xud dibejim vakti me dibejim ama ali beredeji mesela insanı ba akılmend hebu mesela insanı yahtiyare me hebu اوجي مساري برمخست او از باورم ريبري مي ان مزن او نشخو ان انا جي هناك الدنيا دي vesaire اوجي نم لازم الى كورس هبيان جتنا جانا مره مثلا فيديو دنرن جانا مره ريزه فيلم دنرن جانا verem mesela filma dنرن جانا مره شانويا دنرن yani bana işte cana mesela akıl ki mera degre insani mezene insani ihtiyar اوجي peşveçuna şahsiye en mezin evuşku. Ne mühime
قرص خور مگو از میناکک بدم مثلا قرص يعني يعني جبر كو ام نافا هافت بله. نخد فرماگوت يعني چون قرصابه يعني نايوه معنی کو ام هر خو بگیجن نه، او جی نه، نه. سترس چه دکی نه لازمه اینا از نشرط ایرو هرم يعني قرصه زیرو ناچم يعني تجیانا پیغمبر مزنه صلی الله علیه و سلم راست. جخوا او ربرك مزنه tamam belki nikarim bejin illa devem vekuye bugün yani demek ki insan bu xwe de zane be راست nefsa مثلا çiştere başı çikeritete iro tizane minak de gele xwarnek yağlı bu xwe çi dibe tendurustiyata xara dibe dibe hinek راست. salata bu xwe ez bartım peşi insan xwenas dike better zane راست. be ve çi bike راست او مثلا امکان هي برا پیرتوکا بخوینه فارابی بخوینه غزالی بخوینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بخوینه یانجی هین ناسته هین نزدیکte İrvinyalom Erik Fromm em bebeji yanjی Doğan Cüceloğlu Nevzat Tarhan bخوینن yan naxwaz mesela bخوینه filma temaşa bike reze filma temaşa bike yanjی her şanoyan yanjی nem lazım illa hele kursan kanı mesela akılaki bugre insanı yaşıyla ihtiyar kanın bağlı bağ haftına xuvani peşve çuna xu baş bike yani bana گوری داخوازی دو هر پیشی دام مجور 4 5 5 جوار گو 5 4 5 گو خلاص بک ریک بر خو ارمانجک بده بر خو بریاره بده جیانا خو بگارینه وانا پیشوچونه شخصی ده پر گرینگه aşama یوانش خو درجه یوانه خو وانا بو شونده ister بخوینه نخوینه yani işte tamaşa bakın ne tamaşa bakın algoritma de goharış xo yani tabii rasta yani irotunu karbeji tamam jur pere az xo peşxam hadis dest bekim بخو مرحله çedi bez bağırtık neyse yani yine ki mesela belki baveri özgüven havciyet burada Ruken Hanım ser özgüven tutkariçi beş ser özgüven az sıfta mamoste berdamam bikim bejdin hoca tişteki nuji lazıme ki em merakın ve serviji em dikolin derdikeve sıfta nu yani nu kes nu meselek nu karinu yani sohbetek bes em ke runuşne dağvın evji az ve da tişteki hildedim mesela peyameki kurdi hildedim yani hunji ser deruni yani peşveçün evji yani sohbetek fayda be evji peşveçüne مثلا ام گوتن 5 کس یا جی در دوره خراب انرژی ما دکوه بله اندازمه و بزنبن چه فایده چه نفایده یعنی تشتکی نکی چای و خوی و صحبت کی بکی یا جی درد و مسئله کی حسگرناته چیه وی سر مسئله وی اگر کی باخوی اوجی تجربه ایلا نه لازمه ام خود تجربه بکن هول yani kırına hevel ameci eğer ki em bizanbın evji bu me tecrübeye. Rastı. Yani vak yani jana terinake. Ne yetene kari her tiştiş fahim be vakite got yani der dora meci tecrübeye dema bir yere kat seri heval amem tkarım bejin ravşaku sade em tkarın encameke bu sade yani efhamu ve got tecrübene. Ve işte magot ya özgüven. Em zaroke xo be özgüven mezindik. Yani perskirek ama civaki belki evet. Böyle em borçlu be özgüven. Em de hazım. İşte o bejin yani. Ev zarok kullanma be. Yani karkare me be. Jibovi belki je em nadın. Yani bile yani em nazın çav bel bebe. Ey nazın çavi ve kiribe. Eğer ki çavi ve kiribe gotuna mın nake. Bir amin nake. Ya evje armancake. لی یعنی گره که مثلا مزنه ما بنا بفکرن زمان دو گهره نابرا نفشا کشک ام بیجن دو گهره دوی زارو کما بچکل پیش مبی yani hani dedi paspor dibêjin ya heket tu babê xwe pir wek hev bin pirsgirêk divir de heye hin cara divê hûn pê biherin hin cara di navbera de divê nîqaş derkevin dewra ew nifşeke tu nifşekî yani ev jî gelekî girin gelek gor zaman dibêjin ya aya koyî durma yan jî em xwe li gor wext û zaman û wî çaxî em hinekî divê revîze bikin بله yani ne usabez bağırtıkım ve deme emi her tim paşa roje de bimin. بله yani eğer ki travmaya meci hebe daykba lazım ve tedavi bike paşi ne travmatik zarok berdavam bike jiyana xo em dikarin bigorun em disa xo naskirin da diçe eğer travma heye lazım travmamın heye az jibo vi usadik
از نکارم قبول کن Hmm. yani Tamam. ne lazım em kabul kın em lazım tedavi kın Mesela Yani tedavi tedavi mi? bepirsim. Yani ez kesek inastikim. Normalde başa tendürüstiyayı başa yani tkari her tişti jibi ki ama tişteki bir çocuk jibi be pirskrek der keve dibece sunce dev bavemin. Tamam ez yani şimdi bahsa bidikim evna dev güheranın ne brasti. o ezim yani ez usam mezun bu ma em Van ne ez ditin usamezin girim. Bu gotin bir rengi pirdeyim gotin. Yani em ne karım van gotina ev enerji emzit ser xo bavejin. bu Mümkün kabul kırı ne var Hmm. bu kabul nake yani ne bece ez dile xo usakır bas tu perstiki buçu usakır evde bece ed ne zanım ez usaven Evet. Yani bir çekici rahatiye ez bart min avsad bijin ya drave ve dere u naxwaze ber pirsiyariye ve zede bibin yani naxwaze tişteki nure were dreve yani xuda dreve rasta yani em çe dibe de babeme her tiştini zanibin insanın ihtiyarın insanın mezinin beryame çend sala ditine بله tecrübe ام دکارن وهنه هم ببن و وناجی فر بکن راسته yani dibe em vena kabul kin dibe kuvek mene fikirin dibe ku şaşi befikirin Evet. ne gori vaktime befikirin em bikarbin bu an red tekliye deyinin nefsa yani evna geleki giring çedi be ve de me bardım kim her du ali jibe baştır bin ne ev ali ji şaşi xo bebine zarok ji ve bibinin ku vakti herseke mezin çedi be ev ji valeye davya davi de bavite ne yani ji davya davi hoşkate birayete ne kare juan bakare اما سفته لازمه ام بخوازم از وی بگورم یا نه او سیستم اوه استایا ایشمی جدی کارمی جدی tamam usabe از هر تم بج قوم her temhen kesedin suçlar bikim. bakım nefsa sebep bikim suçlar bikim sebep yani tücari em xwe suçlar nakin her tem suncete min çayı ne vefar Evet. suncete ez ne çum mektebe suncete ez ne çum min nizam halbuki hezek me heye dibe ku bavê min nizam bê me bişîne nefsa ez bixwe gerek herim li payê mektebê bixwînim ya jî payê îşekî êdî alana min çi bê yani dibe ku ew derfeta wî tune bê fêm neke ew qasî nezana bê yani piçekî em zarok wekte got tembel بس پیوک گلکی مهمه نزانم تو بیس usabı نزانم نویس Evet. yani اگه ki beji نزانم her tiştida yani betaldı bi rastım ji iş de kolaydı be yani normalde de matile dineri insanlık tiştek ne zanbe gereke zuhin be benim sa zube alme tişteki izne zanbe kesek nişani mi be de az zuhin be eğer de xazi zuhinde bi من جواب گوتا خواستن جیلی ور درد که ایرو انسانک بخوازه از بارد کم سر اینترنت ایدی هر تشت هیا her tişte yani ne tane vak chat gpt he peşketine ya da ledineri mesela tamir kirna tışta YouTube'da ne vise işte falan tışt xarabu yazı çava çekim ama cede de çedike yani xarin jusaya xarın şu gelek geçik emne hal ser internete farın adı meyzeni mesela xarin dayk çetke bas interneti mezediki geleki teferruatı he gelek teferruatına rast yani nu او خارنا هر تم دخی اگه کی سر اینترنت دبینی او خارن نو rezerve dibe. Rast. Yani tişteki geleneksel embejin kevle Tabii. şopi iro dibe Yani- modernize. Dikin yani evji vakte got hem xwestin hem jî dibe em nerevin jî pirsgirêke xwe rojeke derdikevin pêşiyame. Îro dernekeve sebe derdikeve yani em çiqa zû çareser bikin. Ew qasî zû em ê kêfxweş bin em ê ji jiyana xwe kêfxweştir bin hayatê kêfxweştir bin em bêtir kêfê bistînin nefsa xwestin û اگه bawerî. کی و دخوازی استاد به یعنی تو بله جارنا مجال متونه یا جی امکان متونه اما بس اگه کی هبه هر تش لسرمه Rast yani ew naşqat tiştekî gelek giringe xwestin û bawerî lê mamoste divir de em gelekî xwe nawestînin yani em nikarin her tiştî bikin newsa yani ez dixwazim îro îş bikim herim malê bi zewcim zaroka dê bav insan nagêje her tiştî ev jî insana dibetilîne bigor Rast. em cihekî nesekinin yani tamam em her tiştî karin bixwazin jî tişteke baş e em xwe pêşî dixin lê em nagên her tiştî wê demê stresa min zêdetir dibe mesela rast sedî ısrar neke nodu nehşî dibe insan da ısrar neke noksan jî dibe yani Rast. kemasî jî dibe bi rastî Kemasî çawa jî ku dibe. tu pir fikrateke bin hêşiya xwe wê çawa jiyana te berdewam nekeve tevlehev bikeve ji ber vê aliyê de cana mirov gerek basît bine rehe ku ne zor e her tişt em ji xwe re zor dikin em gelo ji xwe re zor dik yani jiyanak mere heye mirov hatî dunyê ê mezin bi bi îzna Xwedê ê bimre ê xelas be İki tam bigre, iki dora xwe binere, bifikre, şükür bike, bibêje ez çima hatim bi dunyê, ez ji bo çi heme,
peşveçuna şahsiye en mezin evnine. بله جخو. راسته Ne havciye her kursa yani havciye her pisporaki ne havci yani em zidetir pırtışta bare xu grandik. Canım Rastı. merak gerek bare xu Deyne. berdi. İki jiyana xu doğaçlama berdavam bike. Zidetir zordayı ne de xu zordayı ne de malbata xu ama her çeşit ben ne de. ama insanın gelek beyin ferin evci insana aciz ki mesela Benim. yani yek beşi işte bir işi bike tamam ez duvre bikim yani evci insana Derecayı gelek mühim aciz beşim ki ya. Derecayı mühim gerek mera ortayı bir bin yani zidetir zordayı ejine de xu zidetir ejine de. Çağatı berdi mesela vak beneki zincireki evi kutbu devam bike bekiriya xu ne binin ne var? راسته اولی انسان جوانی انسان بخو جخو سر آرمانجه کی هاتی دنیا ای سر و آرمانجه عمر خو خلاص بکو بمره بله وره؟ راسته و آرمانجه جبو چون مرو زردایی بده خو بده در دورا خو بده زاروکی خو بده خباته خو و چاقی جیانا مه تجاری هر تم تبلیغ بکوه هر تم زور در باس بده راسته yani mera gerek bu rahati bibina xu fere bike bi xoşki bi tekiliye baş bi axaftine baş devam bike cana mirov jî mesela sinir digre cana merav hers be em insan yani em jî pisporun em ne desteme de tiştekî sihir tune em bibêjin herkes xelas نها herkes de bejaqi win paspor qat na hers nabe tiştekî wentî na em hesti wajhi hene em nefs hers dibe em hers dibe em tev de hers dibe em tev de dixeyde cana em yani dikevin depresyonu cana travmayı merej çedibe Dilemeje dişke. yani hatış rasta dile wajhi dişke ya dire menaj dişki kazajı çeyde be mirinci çeyde be em insanı ger ki insan akte beje ezvana tu jari vahistana na binim ev juxu deruniye de yani aliye tenduristiye de merazanı ki prskreke ki rasta tujar bira temaşavanı me gudarvanı mecbir nekin jiyan juxu hem be prskreka hem be zordayı hem be xoşki hem be tırs berdevam dike ama liver ev tiştek mühim armanca kıpra bidin peşiya xu و انسان خراب رو دور بکوه تکلیه خراب رو دور بکوه و گوری به آرمانجه تفکر بکه شکر بکه گوری ویا جیانا خو بردام بکه از بار مو چاغه پرسکری کشی نامینه و هر تمبرا جخور به پرسه بپرسم گلاس شما هاتم دنیا از جیانا خو چا بردام بکم از چا بختوار دبم و چا کو وام پرسانا بدون پیشیا خو گوری ویا جیانا خو بردام بکه از باورم پرسکری نامینه yani hindik tabi emne bej namine de hin hindik tabi jiyan hin per hoş tabi Geyim tabi. Yani em dikarin bejin wene mezin em binirin her temulat bejin em Yani- ji dünyaya koy biçik ki paş kevin Yani çav bejin- kabinirin çi kavmi. veni nenarin veni binarin der dora xu binarin ditin gotun nevakav ditin o nerinji nevakav ve pacak mezin de binarin bra dora xu Evet. bra dora xu bibinin hinki çav bejim ditina xu mezin bikin bina xu mezin bikin hinki mesela gudariya xu mezin bikin dora xu binarin ya Evet. der dora med çi heye ez çi dibinim ez çi bibinim Bele. veya pır çite gring ez bar mı çağı detay hin hindik bu ciyana mera hin başlar bas bu Hin yani. hesantir ve bebene Ev sen. yani. Başa. بس از جی مامستر این فکر ما از تنه دبیجم امزکن امچکن او پیوا درخن ناو جیانا خو و آرامی بشن یعنی نت بون گلکی باشتر Rasta. Nakoki. جبو آرامی نت یعنی پیوین نت اگه که و چه وقته امی هلدن نبیجه امی هلدن Ha. نت به کی وقت کی جان وقته نت به Kurmancı tedid bir ere nanaya ere naçiye yani emoji bila ne musabejin e başa ruken kılıç ezgelek spas tıkım şevirmen da derunasiye gotinete davi tavsiyete davi hebben estkarım bigirim jibo temaşavani mehije. بله از ماموسته گلک کد از جی لسروی دوباره نخوازم بکم عجز جی نکم یعنی لسنده از گفت کلمه یک دو سه دهنه هنه او نه جیانا خدا ویژن نجی زاروک را ویژن بس بر هیوی دبه اگر کی بر هیوی گلک ما او جی درونیه که خرابی یان جی سترسه که مزنده به جبوی لسوندا کلمه نت بن برسوا و همو جار نت به
Yani o nexwazin bêjin nav. Nefsa نابێژن bi zorê nebêjin. Ji bo xatirê kesekî tiştekî ew jî nekin. yan jî em mizekin em ê çêkin ne ez vê vextê çêkin yan jî ez nikarim çêkin Yani wisa Tirkî dibêjin ya erteleme. Paş nexin. Paş gê xwe nexin nefsa. wisa Yani ez barim her tişt di wextê xwe de. Xweş e her tişt yani di wextê xwe em de bidin wêrê vê vextê em bidin yani aciz nekin çünkü eğer ki ben de wê ew jî stres tê Rast e. eğer ki wext rêj dibe stres jî mezin dibe Rast e. yani ji bo aramî Çêkin xelaskin stresî bila nebe. yani nikarî jî çêkî bêje ez nikarim çêkim Rast e. Spas dikim malava Ez spas şêwirmenda derûnasî rûken qiliç îro agahiye gelekî xweş te dame. Dereng ta bernameya me saat xweş îşallah em bêjin. Derûnasî pispor vêjidîn çelîk em ji we jî gotinê dawî yan jî şîreteke dawî hûn ji me re ji temaşevanê me re bêjin. Îro ez bar dikim agahiye gelek baş milletê me girtin. Dîsa jî em bêjin hanî dikarin çi bikin min çend tişta bêjin em kêf xweş gelek bikin. spas dikim بدیتنا و gelek kêfxweş bûm ez bawerim bernameya me têr û tu jî dewam kir û xelas bû Belê. ez zêdetir naxwazim dubare bikim hema tiştekî wenî bibêjim bername me xelas bû bira dîtin û gotina xwe dîqet bikin temaşevanê me û gotin û axaftinê xwe jî zêdetir dîqet bikin gotin û axaftinê wan wext derbas dibe dibe kaderê wan bira tu car ji bîr neke her tişt ser ayrıntiyê dema ku têkin bin hêşiyê xwe ayrıntî detay têkin bin hêşiyê xwe wê çaxê jiyana wan ê pir zor be ji ber vê aliyê de cana bira xwe rahet berdin derdora xwe rahet berdin ama her tim ne û plan û programê xwe çê bike armancek bira bidin berxwe û her tim şükür tefekkür jiyana xwe ji dernexin her tim dubare bikin û ez bawerim wê çaxê jiyana wan ê ew hîn baş bi ew hîn baş berdewam bi ew hebin jî tu nebin jî jiyan ji xwe berdewam bike ji ber vê aliyê de zordayî bira nedin ser xwe nedin derdora xwe ez kanim viya bi û dîsa dubare bikim gotin û axaftinê xwe dîqet bikin ev gotin û axaftinê wan dibin kaderê wan însanê nebaş dûr bikevin tekiliyê nebaş axaftinê nebaş dûr bikevin ki ji bo kaderê wan hîn baş bi ji bo jiyana wan hîn baş berdewam bi û xelas bi Belê mamosta jî seriya we zêde bikim gotin û kirinên wa bila yek bin wisa ev jî gelekî giring e tiştê ku em dikin û dibêjin hevdûne girin wê demê nakokî derdikeve yani jiyana me ji bo ku kêf xweş bê nehewce em qas derdên zêde çêkin bûyer çê dibin olay tên serê însana ev ne dawya dinyayê ye û ne em tenê tên serê me tenê ne ji wê em yê dawîne ne yê ewilin jî ev tişt her tim hebin em dibêjin qey tenê hatiye serê min lêna derdora herkesî ev tişt hene xelas bikin di wir bihêlin paşeroja xwe newênin pêşeroja xwe pêşeroja xwe bûye jî xelas nekin em bêjin îro jî me qedand ez spas bikim ji bo müzîsyenê xwe Emrullah Manaz gelek spas malata ava dengê te xwe sağ bê her tim li dinê bê Ali Ekber Ergün gelek spas destê te sağ bê Haluk Devrim Keskin gelek spas malava ava wê di mêz bernameyê bigirim hûn jî bi müzîkekê em ê xatir bixwazin hefteyeke dî di heman saetê de dîse bi mijar û mêvanên cida mêlvê deribin dixwe baş binêrin dawya wê heftê xweş derbas wê bi xatirê ve Ay dil dilo dilolo تدقو تمدقو ويلولو واختر بصبو وكادو ولا واسحل ياملو هاي دلدلو خورتاني قالك تشتاق وشتاني مدقو قيت بزماني لك ورمان جي نزاني Ay dildilo dilolo تدقو چمدقو ويلولو واختر بصبو وكادو
ولا واسحة لياملو اي دل قش تدقو قلك تشتي خوش تيك ذكر سدوشش خيكار كركز زبارش اي دل قش تدقو قلك دل خوش تيك ذكر سدوخش خيكار كركز زبارش